whangmaia, ili nei whapopongo, tala mō lau, tāpo inga. O le 1% o le whātūlangana o le saonga le tangata e whai e teo ngā tūpere kiwi saiva, o lono winga. O le atele toi tupe whaalu o tangata e teo sanga ori tai ai. Na ino teo sanga sa ngā ruru e pe ona whaali ai e lato e eito mai whapito e whaafsangana, o a whianga o le matia ma le mautonu, e iei ona i tū teo tupe, actuaries. O le kulupo le Societe a le New Zealand Society of Actuaries Retirement Income Interest Group, o whaamatoina le lato li poti o tāwai, o le 5% o le whaatūlangana o le saonga le tangata e le teo ngā tupe whaopopo i ma le 5% o le saonga le whawhaingaruenga, o se whaatūlangana le leimo le teo ngā tupe le kiwi saver. Pe a whailea, e tūmau lava le tūlanga o whaatamo e nei whaatupenga le supa a New Zealand. O le whaatonu o le kulupu Ian Pereira, o e whalia, e patino le tangata e maulaloma, feo lolo ani tupe maua, e tōwau, e le mana o miele se fululu pasene. O le whaatūlangana o tupe teu e pia na whaamatongi ai le malo. O le reo Visili, mo te mau ainga le official Simplicity Shamobile Equip o ia whalia. O le se fululu pasene e fōringa mai e sao. Pe a whailea, e le eise suinga e whaia le teo ngā tupe le supa le tenu. O le vasa nei sa whaari ai le pāremia tu sinave mauro mo tō tua Christopher Luxon, ma le toma ta minister tupe Nicola Willis, ia e ingo whaatino le national si tio sa o ngā tangata, i le teo ngā tupe le kiwi saiva i leona pasene, whao popo i ma leona pasene a whale whainga luenga, pe atu e tūla i mai i le whainga malo. Mai o le a wha marosia, ia nei sa o ngai whaia. Ai wa whaari le te ilo le pātia le leipa Chris Hipkins, o se fōwhanga le national o sala lau solo, pe au mai loa le teo ngā tupe le kiwi saiva. Ma ia whaari ai a te ena nan pātia ni suinga e whaia teo ngā tupe le sopa, pe a whiwhilia, e le whainga pālota o sauni at iai. O tāpaina nea minisa soi fua marolo ino mafau fau me te dūzi, ia se whailo inga ma le ainga le teine titi. E se fulu tasi tausanga o waikato sa se seo na tāo Fiafia matuina ni waila au, ina ialo i ona whato e se iai. Tā ia whaari ai la soranafi lau whairi poti sari au sia le matanga ruenga ia le whaatinonga o lato tiute mo le ainga, e pēna manino ai ona whailoi le unga o se enga le matanga ruenga sa whaia i le vesi. E tawa latu i le loia le ainga sa tusi toi duzi i le ainga, e tāpai se lato whailo inga e le teime mana na oai, i alo i ona i whatu e se ain. A whailo e duzi i le whatu e senga le li whatonu o soi fuamaro loino mafau John Crawshaw, sa whaia i le asoforaile. Ma ia wha maoni ai, ia le awa noa le malo mole ilu iluina, o se taui mo le teini titi molo na inga. O le songa fua sa whatu e se le min star soi fua malo loina, Simeon Brown, i le ainga ono se tūlanga matautia. I le whailo inga mana utu stale le songa fua sa whaali ai le pārmia tu sina maulu matautua Christopher Luxon, o no ios tangatoa, o se tangata a o se tamā, ma se pārmia, e matua ila ngona ilo na nganga wha mawalalo i winga, i le nei mea matautia sa tupu main. Wa wharia le li pārmia New Zealand e sona ta ina i se mea whalia e Brian Tamaki, ina ua mai ona whalia e leta i tailu loko le Destiny Church, e whabea. O te ngato tapua i ngare Hindus, Sikhs, mani Muslimi, e te tau nā vesea mai mani New Zealand. Ina ova silingia rau whaidi poti le vasuna e winga i le whaamtalanga Tamaki, e sa tali tu i siname maulo mo tua Christopher Luxon, i le whalongo iai. Ta whaalia le langono Tamaki lunga o wala so tainga lau tele le vasturuai, e pe ona te ena mawhai tio ina ele ministau tangatanu SS, ma le whaavai o sosi i Salimia ni Sila. Ta whaalia i Luxon, sa malanga mai tangatanu SS ni Sila nei tu ua mea ama tu ua mea yo latu otunu, e ia latu ngana ma o latu ainga, ma ngalulu e malo se ni Sila, ma masane, ona ngalulu en, ili tere atu ngaruenga. Ma ia ta wai oios tangata lango tele, ma se tangata mo o mia ina i tangata kiwi e malanga mai e tunu e fafo. O le manat whaali o Tamaki sa whaia, ona o le so tanga ma le whea ngainga sa seinia, i le tau sanga nei o le sa o loto leo whātou inga le wānu sila ma intia. Whaari e Luxon, ma tuare ai ma se mea o ngā e whaia Tamaki e whaia so na sao i talanoanga. Ma ia ta wai, ili e tinga whailo na loto mai ni tangata e natele maua mai se whautuanga. Ina o silingia, ia le tai o le pātia le leipa Chris Hipkins e pe o sao le tūlanga o tuai le pāremia winga a Tamaki a sa tali e matua e sao lele. O le aso whalungona pe a whaia te iane i le mai ai o sou to o tonga sa whaian mo le suia leo lou sui la palapa i po le hip replacement. Tau mo whaia de tu ilunga me le ngona o le isi o vai ua umiatu na ilo le isi o vai.
O le mea tonu le na, sa tupu mai se tina sa festa o tonga mo sui o lona sui le palapa. Ina o tamu whai e tu ino mai mai tauina, e whoringa mai. O lona vai anga vare wa umi atu, na i lona vai tamu tau. I masina murmuliane sa ia langa ai o nā tungalunga lana whoma i tipi, le sa e wha mautino i atea. O lea e se sengo le atu i tūlanga le mai, aftu tu nai, lona tino i le mai ai o lona o tonga, petai, i le ai. O wha solo atu ina tupu le vai ma ti whaarongo ina le ti ngā o papatua, sa ai ua nei loa i le sa ilia e le tina o se fautuanga mai se isio whoma ai. O ina sa i lo ai, o lona vai anga vare, ua umi atu i le vai tomatau, i le tusamare tolu centimeter. Mo mana o mia se tau tonga e toi wha sa o i le se sa tupu mai, i le tau tonga mua. O se suenga sa whaia mwha mauni ai, o le fo mai sa whaia tau tonga mua. O ia solia ta ialo a ia tau o tangata, ale soi fo maloloina ma tau tua, o a fianga tu mau po le Code of Health and Disability Services Consumers' Rights. I le ai leo ni whatinonga ta le whengai, ma se le lei, e longo ina ai le tina e winga, i lea whaale tonu. E tā longa o te tonu i le sui longa mo le All Blacks, mai ama tele Devon me lamu o le ta alo adi savea, o se tamata alo, o le asi tia tu nei leisi le atu. Ina o mai ona flia le kapteni mo le mana Pasifika ina te ia le All Blacks. O me lamu se lau tos fulu ta longa whaavao malo sa ia ofu inari toninga lanu luli New Zealand, mai le ruafe ma le lufululua, le ruafe ma le sfululima, sa ia le temi sa folofolo ina le au o le All Blacks, ile asong fu a wa o le sui o le fon faton o le Rapia New Zealand. Ta ia longa ile le New Zealand Pasifika ina wa mai ona folofolo ina e sa veo skapteni o se fia nga lau tele le mo le Rapia New Zealand fa pe ma le hao te telenga tanga te Pasifika. Fa lia me lamu i lona manatu. O se veo sa ave mata ta ile le tele pe ona mawhai na mata iai ta alo se ta mo le All Blacks fa pe ai maana ngā rua ngai tau tala i tō ese mana malai. Sa ave 45 malo me lamu i tama fo wao fia le All Blacks e iai Anton Sekna, mai siamani, Xavier Numia, Fehi Finangofo, ma Josh Mobi, mai e tā uai o whitau iai lo lato whiwhinga. Ai ore temi nei ore tari malu ma ne whaalolo sa vea, sa wha tari tunu ina ne whai angole All Blacks Dave Rennie, e sa o dan whiwhinga o whaia. Sa vea tō sulo tau sanga sa wha maani ele tonga fua ina wala wina le awale All Blacks, ia le vema kapteni fau sui tūlanga ia Scott Barrett, leo le a whai atu e tali umai ele tu e vema kapteni. Whalia Rennie, o sa vea o stanga te hanga malu, e leo stanga te whasau sili. Ina o telefoni ai e tā pāina lon tau o veo tofi kapteni, a e sa vamena tali manino atu, e le eita pe a whai e ei seisi e whiwhlia o se kapteni. A e sa talano i ai lo lato whaalongona i a te o stanga te sao moni ngā ruenga, malan tali whai unga, a whai o le nā, tātu woi lo. E ulawa sa lau tele o na valo i eino lona i ngoe mua mo le tofi kapteni, a e sa whaalia sa vea i le mawhai, ona e wha maulunga i o manatu, ai o se wha alolo mia, sa wha alongona mawa e tele lea i a tea. Mai e whaari ai, o le a wha alongolango e lon te tununga, wha kerisiano mao ngā tau e so sani, e i oia i teinoru i tau olu marai mai. Ai o stasi olu i tau nei mara kapteni o lo bless o tū whakasi a leo tū manganu e se le au, le wao fia i nei mara tamta alo sa whanau si a mani le lus fawete, le Blues Anton Sekna. Ma whaari e sa vea, o se mea o la wha fia ina oi awa, o se mea e matango fie. O lona manatu, a so o whaatasi e tangata i lalo le sini au tu e tau mawhai au si eina, ma i au pongina tangata ma latu talama mori mau. E mawhai ona vea, ma mea matango fie. Pe e te lanu ena, pae po le alavalu lanu, o i tātou umalava mai le Pasifika, o le vasa Pasifika e tātou te soto iai, pe ona whaari e sa vea. O e kuila pele seuma, e nā sutasi tau sanga o le matua e ta alo le tuolanga soka, e ianun tupanga sa mo e o tele se manu ia o whatatani mai moia. O lea ui o whanau te tolu o fo ina ne yese a walala ilanga iatu lea, i le ta alo i wha profesa, i le soka, i se ofa, e se asa o na usia ina tupulanga lai sa moa ma le Pasifika. Ai patino lei sorani, lea e tele ai inga Pasifika o lo a waile la kapi, i so se whaatulanga na le talonga. O le ata mai titi sa whanau i Wellington, o seinia nei al karap soka a lau ilo a frani, a le Paris FC. Le e ele lato au tele ta alo le ta amarasanga soka a kalapo au tu a frani. O se mea o mitu mitai ona mātua ilo na tama i a Opitere, mo lona tina i a Stacy. O lo la mika mitanga turu ai, ua whaiere unga le la tama i ta alo i le ta alo ngai le MCC. O i la tu sa manatu o le ta alo ai, se tasi o le whanau, e patino lea, o le laka pia fia tele iai, a wa o long tama o pitere,
o stanga te alo la kapisa fili le awani sile lalo lusu te sanga sa te alo foi mo Wellington e mai Hurricanes tala na le yaso ma or file mo tang tau ma mai maria lo waso Tasilima I Fatulu Amo Radio Samoa. Wow, puniti ai la. Wow, o mai lo fano anoa. Ma fau nga, te pupe e so uma. Bye lo tinga talu ai o funga. Olo mua lo filing tamai. Ilonga o leo tina te mawhai Ae tu ia Saulava o se aso Maua i se tali o na ia umanao Tu o le lang se tau mai Te ia o le sami se tano a mai Ua ngotole la sao le tonsa Ua lilo atu ai o foninga Oe o le ari o le taimani A o itau se maa e tama le vale Wa o le iloha Ina pe ai se a Ua whainga tai se fua fuanga O e lava o si au taimi moni Na o fili ai le whaamaoni Malo o tali tonu La ulawa saini Leva ve o na umai lo keli Tu o le lance tau mai Se ia o le same se talano a mai Ua ngotole la sau le tonsa Lilo atu ai o foninga Tau mai Se ia o le same se tano a mai Ua ngotole la sau le posta Ua lilo atu ai o foninga Ua lilo atu ai o foninga Lilo atu ai o foninga All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio
Tolu Amo Radio Samoa Kasilima Ivokolu Amo Sufangabali now Larry say le fantuala taulanga I Samoa and tala tuaila tato mafutanga le ding tai ha fo le ding so fo ola so fa timo la so lunu la so le tupu lo nga tonu ngale mo o nga wenga o le ding ya va so titu ma faiva lo filima e pe o fianga ye malo topa ia malo toma malo Momona molile fa ma mo fa tai le sunga wa ya to vi meni va before ya lona so ha tau ya ngalwa man Natasha va lua ya mo le tu e pe o le toma futo mai ai ile tai au singi po le tai au po na leila a matona to lu mai wanga fa before il palasi mai o timunga ile tai au na leila fa tu ngai to nga so fa timu fa peni ai fa tai le lo fole tua o tanto filo i lu mo nu wa le tu no le ri foi vai ngol tai au ya o sui fo le sema pe on tango fai to ile tanto nanga ile programa nei ya le Fiafia Mai ya on nei le pa mai le telenga ya tia tonu saso ya on toi fa tasi mai le telenga ya tia to te mafuta ya ile programa la le dei le Fiafia Mai fa talfa tu ya ona pa ya le tua o lo tau suina li vai o la so se fanta fai tolu lava ma lo le tatalo ma lo foi ya le o sai ya le ganto foi leva talfa tu pa anga ma sani le tanto wala leo te mamatina ma tua tu i mele muli panga tono mo te malawa e va foi no fanga lo to si ai lo to so i fu ma lo ina e o mai o lua o mai o to o mai oi le di vai ngol tai au e ma tua le au nga se fer wa ile so le a fai le se ma fu anga ala nga tau e a foi ma fu ai o le tu lo mo te po lo ia o le do fo fa le ia tono le fani ai fe alua I foi fa ia fai fa le ina yo la ma yo se vai pui mai oi ile malu lo le tim o le tim no lungo la o le tele le te o le no le town na leila mo fa lo mai le tato polgala alua kwa mai au kilani sau te tau tai le siti ia le kim o le kim wala nga lo ke vai ko tai lo le dite ia pe o tau tu mama ina le tim mo pe on na mori mawina ya manu kam nei mai to watu ya le la vai fai mo to mai timunga ya to foi mai wanga ile le vai ngol taiao o lo o fa pe mai le official va ai tau no ya mo me o lap tinga mo I tanto mo tu I matu nei o disi no fanga ya lena ya mo me o lap tinga mai le so na nafi o le pitonu o le Coromandel la Peninsula o lo ya mo me o afu le orange heavy rain warning ya lo winga timunga mafale land moli lona lona land ya o le fa mai ya watu la vani se ya o le town le valu le po ana nei ya elanga tofo ile le tu o bay of plenty ya male tu is sifo o karerau ya o le fa mai ya watu la vale la inga nei se ya le town le tolu ile va vea wa taiao ya mai famile fam talanga o ina ile pitonu le na tawa e ono antu le mafia o le suava ile se lau no se fulu milimita o lono winga fai ya si mafia ya o timunga ia le afenga ia mai si fo ia vai ngole tru Eastern Northland ile tu isomte o Karikari Peninsula ya o Aukilani ma Great Barrier Island ya o le fo e fa mai o lo ia la pta ingo timunga mafa to nga so la fa pindi ya a fa ile te tauna ya lu semea le te tauna into wolo monta polo la se ngo fo fa le fa si le puipuia nei lo le tonga fiti o le mena le no fa mana to tanto tanga me sa ka ngo fa ile so ngo fu le ngala ya le nei fa pe e si o ka ya yo mai fu ya na fi ko fa mai e si yo ka ya ile la wo mai le so ya ngara wo makwa kumula wa basket fo ile le e ku wai mo me tanga me ya le la usa no markim
nga na wa mga miang yof wa ya kan wai lo fa kalali ya wala ia le awali ko fa kamala oni sina vai nga molo si la fia ile ding timi ole tayau ya fa wala tanto fa talo fa tu fo ile malo si le du ya ila tu ole no supo la wala tayau na lila ya ole da wa mo sina koma fo le ding vai nga ole tayau Faisina simoko mana tua sfuru riba minguke ai le fa peole kula a kor smoko longo winga ava peole uminga lau smoko fe la se umio lau lunch longo winga koru kula lau lunch ya eva penga na pergi yo lang iyo ya misela vala pe ma fanga lo mafka ya malko wa supervisor voided ya ngai faile ye chemo bua ku se Iyo, ia ma loa ia tautuk. So ngā soliding, ia ole ki poki ki, la vole me whake aile manu rule sa. Ia ma le timu vot, ia e koma ne iai, i sa wipuki o ngai vai ngol kai au. Ia whapena fu i lea wot, ia wai, e makua eile Fiafia Mai, ia i whawhantalo whantu le vai ngol tai au. Ia i la tau iau ave taxi, ave upa, ave basi, e misi ala nei ave kuria. Ia wale ave kuria, pe kimu pe la pe afa. Ele e momoli an tātou mit, e wha mahaloa to ilai ave kuria, mai le vai ngole teo. Ia o le dai o soi fafu, o soi kokong, o soi fafu maraka vale, paka se maua le ticket, ia e kokong i le ona. Ia mahalo, ia le se ngā luenga whaingo fie, ia la au tau ngā luenga, e wha mahalo le ono sai. Ya va tai foi mole le kongia i lano mole mole afifi nga ke alwa ko va esse marco le o le ko fa le la ma li io me io o avu mo me o afifi mole tu fa le kuria ya what va ia tu foi lunga o penga te vai langi ai michel tu no america so e lua me ya ale ko fa le ya le ave kuria la o afifi ia nga ua e velo mai lunga o porkiko. Umalenga velo mai lunga o porkiko. Ai o mai lo makanga oi. O mai lo avakula ua fifi. Wa maka ukia ko inga mele chon. E no fa longa na leila ile fa matalang. Na ta ua mai fa mai. O le terminate tono America. Ua sili atu ia le tele ufana. Nailo tangata America. Mai e ko se lau ka Amerika se lau duas furufanga. O longa wing. E ka ilua ka ikolu ka iwhaela ko whanga ngai i Amerika le teimile. Ia ai whaingata, whaingata o na ave sea. Ia o nei tonu o le mole meo le afu ili ngore mea. O le ale mea ngai. O le Declaration of Independence. Ia po ngai kongo le whaavai o le tau atu. Ia le ngā mea o le umia leo le whana. Po le au penga malosi. E pui ai le saunga lemu. Ia. Leti o fo ia tele me tutupu mai tono Amerika. Ia no le me fai mantua e se umatu la fono state. E pei ona fa tonu fo la wai. Ia tu la fono ma le saunga le mu tonu. O le tonu o Amerika. Fa te ala fa tu wai a inga umalava. Ia mauto umole ma futa mai nai le malo tele. Malo le soi fu manuia. Ia ma le langi e ma. O ia o tonu nai alwe matamatai le tamu sanga o le soka. Ia le ngata i Amerika e vape fo i nai Mexico e malunga i nai Kanata le whanga solo i le tātou sanga soka e le rei fo i tau sanga lua fe lus fulu mo le ono. Ia, o le tue ngā so fo i le ring. Ia o ngā i le me fo i le ka ua o le ea ma whanawhana o lau ta avali. Pe a e vai a ku fo i le wafungi ia lunga le tiwan te tele. Ia, au ngā kere le vaenga ngā. Ia ma le kako waipa noara. Ia, Zau wa ia ko le maa si o lau ki o ka kele le mega wai ua fies furka usanga e le suia waipa. Ia la le maua i o le super cheap. La e maua i o le Repco. La no walua iai le numero le sene o lau ta vale ma e fai iai se fa mo le mori. Se sawa se suia ka waipa fa mo mori. Ia o na fai le vaenga na o le ngā ruenga o le suia lea o waipa o lau ta vale. E wa le sinamia e so swan e fa kiri ai la usil sila lungo tanto o tele mi sala ko nga so va pengi a wa e le ma fai o nga e fa wa pe fa pe le o la wi po la ta le to nga so ni pa wa le me mo wa la ka ba
o le patu nga patu wa mai e wa malepi talo sia au da tu nei tanto wala fa na ya onga ile dei fo ya so lulu ya fa talo fa tia to le ma to le dei tai au le ni sia amale ainga e va before ya junior tu i vai singano e ma lo le fa ma lo fu nga lui tu a sao va tele ma futa mai nai Brisbane fa me ole wa io la fa va nu le tai au ya ma lo la fa ma lo le on sai tu te manga wenga pe nga pa ti ai ala pese nei tai na mo ilato umalava wa fa ilangi le fo langa tanto te maratua ilato le ni fo i vai ngole tai au ne mc fa talanga ya male au danga le Pacific Family Health Group is a tingi ole tai au nei ma lo le sui fum luia male langi va isa wi puti va isa wi pu mailo va isa wi pu kofi e po singa i po vai vela foi le fa ki manu lor kai Be o se sala a se pangota tu fesilia i pe asia le o ti o se tu ina tinga la urupe uale ua mafuli le la am safa apaolo le pale uale so mo tu le fa aso ai pule lava o ele a tu moto lo wali isi elo fa mai o vai vai fiu e fava senga o netinga o ya mo wa tu le sa taula ya yo le va ai atua o na le de ipu o winu ai mai mau pe ana ma faina to e ni le tai lo le ma lau kitara se yo to fa lo ngota si wi ile tilo o e fai pese ai le lani ai o no lo mi si o e ma fu ai lo tani fa afeta imanu ya le nei o sapai ile tale ni sa e fina o sapi ma ui le ai o anganga so fa o e manu ya la malanga ui le faita Beso si sala a se pangota tu fesilia i pe aisia Meuti o se tuina tinga la urupe uale ua mafuli le la apsa pa apao le pale uale so mo tu le fa aso ai pule lava o ele a tu boto Iotie o filo tui tu mau fe elo manu ase awe ave ai sa fai ma uo esa mawa le fia ilo umelo esa fatani ya weba ma ipo tinga lava lo le ama ai le manolo awa ya fa mai ma fotuama tama o isia le ta wa mafutama ai fa mangalua isho vai si fati wa sala tafi malala malanga mawa so mofua imana tua pea we italo sama silonga ua neva e ula vo se ko fa ke no sa fa ki e tau e o sanga le ku vai la ku yama fa senga ku la u foi pule fai ko kasia si esi Ora wilo ai fare un koru fu e mare ko si ala ko se fai me no canale bali io lang wa e mole u ila sa wa mangoko ma fu ali wa u fango ele ai ku vasa ora ngi ai fingao e wa e la u fa ka kaima wa pong sa fo i no nganu wa le mu si au la mepa ka ro fa i ka ma fu ka wa u mangu mala wa sauki ai o pa o ma fare kala yo ma fa kianga wa muku vangu mala o le la ai le ma kuroi ma ka o ngalingi o langa pe anga ma fai unga koe a maka mai ma u pe anga o se aka ai se koe kila i e makanga ka fia koe kilo aku si o pau au fai ma se o langa kala i kiri ai ma o fisiki so ku a pe se i o i koe maka fa ma ngalo la u e kala kili o pe ke ka se kama o ki ma o fau wanga sa ka wairo ni o langa o la ka le ni ma u ga ruenga ki fa su mala malapa io mo se ro ake piko ko ka o ku ya la me fai malo ai sa u ya si ya o si ya fa ma ku ya ma ko e u le fai ngata be so se sala a se pangota tu fesi
e pule lava o ele atupoto. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sa o te maitai. Mo le sila fia atili, a siasi i le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. O mo mia ni ngaluenga whai I lo whali. O le living space o lau company if so soani I le whale leo mao te malawa. Amana o mia se pa pui pui, carport, canopy, pe wha faulau heat pump, whaisau deck, wha ka peta lau whale. Whaapso ta I mai I le living space. Whai a 4 quotes, mau le so soani I le finance, e le ai se deposit. Vili mai loa le living space, I le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. O valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Tā lofa lava o te roa. O le tala fiafia, ua whaiti te nei tausanga mai leono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaati nui nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau whale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fu atu I lau pusa meli, ia le pusa mo suenga ma wha ata o tau whale. Ma wha manu I atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaati nui no ia wha ata masuenga e tai lua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina I e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave I loa, ma maua unga o le kanesa I le amatanga. I suenga ma wha ata o tau whale. E ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o tau whale. E ma whai o na wha asao I nai ola. A maua lola pusa. Whai loa. E whainga o whielo o langa, pe a le leila o whaaperitania. O te tala ina nei ava noa e tele si talai I le Dynaspeak, mo a onga whaaperitania. A onga fua e o nofo mau I New Zealand, pe si te seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Julai. A whai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellington. E tala whia ngai le Dynaspeak, e wsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua 55, ono fitu whaatasi, lua 55, ono fitu whaatasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tāru whapitoa nao le 5 tala tu tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tāru direct transfer ti posi mai ai au tupe le tāru account ma whamali aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo ma whaina whaatino umai le tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaasopolia so se vahenga New Zealand yo tātu la la, o lo awano fo yo tātu ofisa yo tara mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, po le direct transfer, whaasawa ilu taimi, ai sili atu na whaasawa ina au tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisa whamtalanga wala au le telefoni o Valselau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono, fitu iwa, fitu wha, ma le lua fitu ono, fitu iwa, varu wha, Pacific Easy, o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasili mai tu. Amo. I lay my fire.
Nina Davis malapese tinyo ele da utwe lusful tasi minuta o na tale o le July se fulu malatasi. Wala pala melo Fiafia Mai lunga o le tautua la Radio Samoa mai au kilani New Zealand. E malatasi o ono tesi malatasi fa mo I Samoa. Matalavanti ya fa wina tani elu mala inga I Otara. Tapu taupo ya malole le fa longo tinga. Tanto ye mo wala ngasa le ma ini. Ia malo ale ono sai wai puluka ai al palankeki Morning, boss. Morning, boss. Morning. Morning, boss. Chief. Hey, g'day, boss. Wat kan hij zo? Morning, dokter. Picky, man. Cold this morning, eh? How's your morning? Check you zo. Arorosu para. Hola, boss. Hello, man. How are you, Coro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more ai kai lafo, okay? Okay? I'ma take you to the song on the tattoo I've only. Talusi on the luenga, I'ma say see ne ilove. Fai malfa te ngalu malfa auto. Talon fa tasi mai manuia me uma. I fight with my fama for passing it to my mata. Ava I to boss if you money me your mata. I want if I mango kolokila no le time sa ope over my lope I le bali o lo mana o. Tikile usope ane I sana lifi. Fo to ya anko pe afisi fi. Ia eli mafua ina ulani
see. My auto for Samoa, ale au Ingilisi. Let's go. Ta fai fa malo, fa malo lo si. Tropili nei asso. Awal fa ai ito Sofia. Hawi mo ile nei ngalunga sa navi inga. Hawi tato. Ta fai fa malo, fa malo lo si. Tropili nei asso. Awal fa ai ito Sofia. Hawi Manava Fiafia Mai. Se formali na ole sunga ya vania tolo ile de gang ole tai om le pesi wo fa ngoina ma lo le ngal we fa ma lo ngal ma lo on sai pe ile silasi ole tanto to ile de fo i vainga ole tai au. If you feel nga ile de vainga ole so le wa mo fo ile tanto filo inga male to mo danga ale fionga yangal malmana vai fangaloa na seri o le Pacifica Family Health Group e pe o masia ia solulu vai aso tasi ia wala vale longa pui ili o lo to pa ia malo to malu le tulanga e pe o na yele la to tua ele nganta voi le la to unanga tau le soi fua malo no ina ia e fa tano fa to ile o fionga ngal malmana le vai ngol tai au malo le soi fua manuia ia male langi e ma fio mai ma tala mai au ya ma lole fa ma lo si fo yu ina fa tim ya le dia so lulu le la vai fa ngai lo fio nga lo ngol dia so ma lole so fo man wi ya fa talo fa fo ilo sunga se umane ya fa tai mole a nek fo tai au ma wan ta fe lo inga mata ngofi ya mo ilava ya ai e Fiafia le nganga ono bo ta ma futa fo in ne pro kala min ne tai au alo manuia mai fo ia lau sunga wa yatu ia be ia fo il nei tu la fatalo fatwa ile pa ia o Samoa I tupu matamali ia sunga I whapea ngainga mo la tau partua le pa ia lasti o le tato atunu o lo maua mai tapulo kalame nei tai au ia talo palava ya ma lole fa ma lo si ma lo fo ile nga lue ile nei vanga solo na tolu o le masino uni pe ona tanto o lia ya o le wa tanto ye le lusu mo le fa so le vai tau le tau malu lu ngal mana o mai le tau tua ia fa tai fo ile lo fo le tu o le lava mai tau atu e pe ele wa fiala o fionga fo ile le fulu ai wa umana fai lo tu pui o le fulu le lava se umano na mua lava fai lo tu pui o le fulu ia o le lava e lo fa lava le ali ia le ngata tu pui ia o le fo yo le o le ia fa vasenga ina fo yo me tau sami la to ia ma fai el fa malo stino ia matulanga mo fa pena ia e so ani ma wai ele so fu malo lo ina ia e fa tai yo le wa ta pelo ia fa pena fo ila wa pionga no to vai fo ia sa na lava e a fa le lo manuia lava nai tu le lo fo le tua ia o le wa eto fa mana tu ina mai se umano ia e o ngā tu pui o fulu na amata mai a aprila ona tatala le avanoa e o atuai o tato tangata e fai o lato tu pui o fulu ai mai te lava ia ye wa mātutua ia e me se fo le whanau la iti e te tau lava ona wha ato atoa ia tui pui o loo iai tono polo kalame le whanau la iti ia tui pui e ta mai ti mai fulu ia ai o tantonu o to tele lava o tato tangata e whaapea a umana whai tui i o fulu o la tau tanga ia wangata ina o loo lava le pui nga mai e o mai e nei taimi ia ele ai o tau tanga o malava e whai ai lava tui pui o fulu ona o lea e ese lava tau tanga ia male maa losi o le siyama e mapua ai ia lea ia le fulu whama i le fulu o lea la e tau lava la o nanga osi ia tui lia vaila au ina ia fitau I le lona malo sianga I le malo sianga o le siyama le mapua ai ina ia mawhai ona pui e tātou e mo I lava la tātou te mau le fulu pe a whapea wa umalo tui wa tasle tala e whai mai ei le tua ia na whai alo tui a lea o te
o te fulu i oi. E mawalava o le fulu. Ai, o le a ele tinga ina. A o le ele i whaia lona tui. O ia la le na e matua onga tu ngā ia unga. O le fulu e mawai, ai mai se lava la. Ia tale whaalonga tu le a moli. Ia, ona o atu ai leo le staimi ua tau le au le manawa. A wā fōi la, o lea ua whaalonga tu ua ma. Ia le ngatai lea. Ia ua malosti mai fōi mai whatale ia whaalonga tu a tale. Ia ua ngongolo mai ia tonu whatale. A wale e se malosti anga. I tale mai ia i whatale a lea ua whaputputu tonu. Ia. E wape fōi la o na awhia oi. I le pneumonia. E mantua. Tato tangata matua. Ia wale lava fōi le malosti. E te te atua i ia fōi whamai. Ai mai se lava le pneumonia. A whia i loa tangata matua. Ia ai mai se pe a whia uma ia mama i lua. Mantua i lua mama o tangata. Maliro. Tu tamutau. Ia male tu tawang vale. E iai lava la a whaalonga tulo wa matantau ngoro mai. Ia vai. Ia o le wa whia lau tu tamutau. Ia le right side. Ia po le left lung. Ia ai a whia umalai tu e lua. Ia o lo tinga ina na o lea la. E tau ngani atua i pēr ma whamana tuatu tato atu nuu. Whailo tui pui pui o fulu. E mo e lava e te fulu. Ia, ai o le a pui pui e oi. Mai le onga o le whao i whaama. Ia, mai te lava ta tangata matua. Tātou ye no whawhale. Olo o tausia o tātou matua tausi. Tautua nama o tau ia whatau nuu ia. Tui pui pui o fulu o mo i lātou. E le tatau o na whai. Man tua e whai o fua malava nei. Au o nanga se o manu. Maliro. Tasi lava me whai. O lo tu lai lunga arwe vai fo mai fai lo tui ia ele fa pe fo yo la e matua tinga ina la vele tui ele na sina ma ini lai titi la vele lima ia o mai ala ia le e mo i fo ia na una pe ia malosi lai titi ile asto sto oi ia ai fai le mo atua ma o ma tua ia ele ai lava te tinga ina te le ai o meta o le pui pui mai oi. Nei fo iasto i timunga ia malmalu lo mai o le ea. Ia o lea lava i ei fetu ia inga o le tau. O le staimi wa mana ia la wa tau mafanfana atu. Ia i o lo le apiapi. Ia o malu lo. Ia o nei. Ia o lea fo i wa timo, wa susu. Ia malu lo. O le tātou no fōtanga. Ia wai le ngata la na maua pneumonia ia pe whaalongatu wa sela ia leo le nā ia o iai lava isti mau mai este e mei se lava i tātou ia inu whala au ia a whai fo i watau lo ia lau supply i o ne masina anu vai fo ma a whapea na whatunuina oi pena i whalongatu e mai a latu a mai neu whala au tuil fo mai ia whatonuina oe ia ino oma whala au tu ia te ia oma ena i tu taula ia leva a ia fo mai o whatonunga na te manu e tau on tatou sta ia a wao desi na toru lava o asto talu na ino ia whala au tu i po antibiotic ia whalongotu lo o malos tu o loa ai lei loa e lei pepe lei si ama len mapua i lu o lea la a whatonuina o po mai inu ia uma whala au ia fitu asto vai asto tau na ia pensa pulu fo i asto tau na ia usta ia tu salava pen kwalonga tu e malu usta a papi e fai atu ta iono i tu la ia usta ile ta iono tu la faisina me ai la titi ia ia lai nei le manava ia inu fala a papela fatata inga tale onu li tai au inu li fala ia tale fulu ai le oli te taun faisina sina pai
ia po tin me se sami le titi ino list fala au ia to ono le pia vengo fiena ono tu lua ono tu luel po ia fa pe foi fai mai e valu tu la ia sta ia valu tu la hata ta inga ia a valu ile ta ia in wai pe fai le umal breakfast ia na ola ia le alis valu tu la mai le valu ia le fa ia to fai fa pena de kwala ia le te ia umal le lava ia na fa longa tu la ia le umal le a wa ma foi la le malo stianga a fa pela e inu atu ai e te le o fa longo ia se swinga ia te oe a wa te no fo ia ia lo va di fo mai mai fai pe u mai le o nga ia le fuala au le ia o le o tol waso o le ala ve te ustia i te valu tu la pe te yono tu la ia ai o le ala te le io non to fa longo le o ma to sui e le lopo o e va resist te lo tino i le fuala au le fuala au tu le ai to sui te fuala au ina ia ma fai ona te e atuai ia pe fa e pe e fa mate ina ia le siama le ma kua ia le fulu ia po ngasi foi o mea lana e mo i lava e pe te tātou te whātamalanga ia e te alo vai fo mai ia watu whala au ai le tau sia whatununga ia e alai ona le au ngā e alai ona e tinga ina tele e dai le asto na o iei papatoi ia tā watu waila ia leo sistema ia mo whalongot ua matua le ia e sa whai mai o ta whalongot tunga ia ua matua ngongolo mai ia le mana walato ai a ua levan na tingaina matale sto ina le whale a o le o tuaina mai ia o le unga la e nana mai a rasloa e wha mana walo kisene ia tau whai e la ia o tuainga mea la na te umanu e tala no atu ai foi mi whamanatu atu tātou iewa ia tātou tangatu matua tātou matua e tātou matai tū langa e matua apongo fie lava ia i lātou ai mese lava pe a whai ele whai au tui pui pui a whalongo tu lo wana tali tas tali lua ia whaangua a veru le tui ina me lo matua e wa ai el foma e fa pena foi tātou nei ala iti a wa tātou te whata malanga ia ai whalongo tu lo lava whalongo tu tau le au le manawa ia alu wa el foma o tau ia mau ai mai stela ia fa pena foi whanau e mau ai mai stela ia a wale tu o te ilonga lava o le Fiafia wa va ai atua o le atau le au mo i mai le mana ia no fata atu le lunga ave mai titi ave le ia pe fata e alu foi le ai no fol fale a fa io e fa ngalwing no fol fale ste e malos ia na e alu la ia le wa olo fa malos til ngalwing o na foi e te tale atu ai ia ma pisi atu ai ia le siuso o lo fa ngalwing ia mama ia tu ai ia ma tu langa uma fa pena o le a whapea e le ai sa po mai whala inga ia po o te leo Fiafia fo il vaenga o e lau fo mai whala inga ia e mawhai lava na e sui lau fo mai i saula ia le ia mato ia o le mato wa au nanga e le tele se taimi e te whaatali ai e vai fo mai ia te waiting time e le lava a papia ni masana e alu wei mau a fai ele o este avanoina e mafaina va ai oi papatoi e va ai lava e teni po este avanoi papatoi yenta alu le ye foma e mafaina va ai o teni nei ai a wata to te no foa a wo foi te no no fa peste e alu miro mo ia ele ai o to tele o tato e fa pe ya mele fai samo ia a e mai lona e al sa wala ia le fal mai ele ai o inei a e mai a dwe vai la fo mai fal ainga ia fa to a refer la ia le o e anga mi don mo ia po okilani po waitakri
ia ai o tato A&E ia po o accident emergency department e whaanganga lava mo i lato wa osto whakua seinima ia po in la vivea po ia matulanga whapena a e alatu la malautale lea malfulu ia sfulu e tu la te nufunufu ai a wana tauna e alwe vai lau fo mai ai tile iyo o tulanga na ia o lea ia ma aia tato whanma in tato numera o le o wat silau tolu tolu lua lua o tolu e ma whai ona e vili atuai sa ili sa wawanoa i tato whanma i umane i wha e ma whai ona wawe wa ai ai fo mai ia lea fo i ai si tato au o nanga a whai teimi nei o lo o tau whinau pia malau landlord ona o lo malulu ia whale ai mai te lava o tau o lo i ta mai ti la i ti fale ia fasto ta mai tato numero na i le o nanga fai ona watu ai e lau whenga ruinga e assist lo fale ia matuli lo atu ai fo landlord po lan me o le fai ai lo na duty ina ia whama kon whanal fale ia i le ngata ia ia e ia fo tato au o nanga i tato to e valo i tato wa onga o Emmanuel o lo ngā lui ai ia le mana kids o ina o lo o siaki ai tamaiti o malawa e o atu lea o ngā e ti ngā la to wha i ia e o anga ia e siaki a wāli wha mai lea o le piwa runtika o lea tato mātua a whai watu li lo atu o tau i tatu pua a Pacifica family i na le mana kita program na ia a watu te whaatamala e alan tu lo atu oe ona ua mau atu bisao te lau whanau ia o lo o iele siama ia la tu wha i o lea la e te tau poi la ona tonga pitia ia na vaenga o lea la na tu lo atu ai oe ona e tau ona avatu ia le vaitui a lau tama ia ma watu po se siaki po le ale me pe afa pe wa mo wa so o lau tama ile a ile siama o lo ma wa ile po le fever room tika ia tasi ia o nanga tato wa matanga luenga se humano kai lava mo le no foi ia e o lo te le lava no a ia lava se e fiesta la noa ia pe yete me pe fa stili ai ai foi sa wa appointment na fai mo ta scan po te va ainga te for mai fa pitoa a waleva na e patali ia a va ai lo for mai fa lai ale ai ia na e fa so tai mai ia le ia i mato ai mato sa ili po le ale me mo ma puai ona fa umi ona e fa tali ila appointment ia mo ia po ia o nanga fa pitoa ia mantua ia tato mantua a fai o maua tu po ia la upepa mo le suenga o le kanesa o tau fale ia fa so tai mai pe a fai te le o malam lama ina tala no le mfasino atu ia te oi le mea e te tau no fai ia te manu pe ia ti vaenga ua Iko e fili ai. E ina o le tātou telefonia e toi whaamara tu mai manino vaenga umai lau saunonga ma lau fulsanga le tai au ngal malma. Ia, o tātou telefoni. O le o Valselau, tolu tolu, lua lua o tolu. O Valselau, tolu tolu, lua lua o tolu. E tasti lava tātou leina, a whai e te mana o talnoa e se tasti penmiua, ia na omile o le tasti. Ia, a whai o Weymouth, Waimahia, ia Omilua, Papatoe, o tolu, ia Maros Common, o le wha. Ai iai lava tanga te tali atu tu sa lava pele o minga ia ngumela ia ona tau tala la iai mata o iai me o lo e mana o ai. A whai fo te pia talnoma ia tea. Ia ona whai la ia le ia tu iai malau numera. Ia tu mai la ia le tene ia tea ono tapso ta ia tuai la ia lea ia malo whaaro lava se umanu ni tai au. Malo, ia mo le tulanga ngā whaaftai vea lo leo whaatau wa ma leo
ia po fonga foi o le tātou nanga le Radio Samoa mo le atu. Fa malu mal fa tai le tautuina o le pa ia mal malu o le tātou. Tro tāsia o le autangia mai ia se tu o lalo foi pe ona awira mai le tātou nanga le Pacifica Family Health Group. Le di foi vai ngol le tai. O mo te mrengia maru ia tele la singo to le dia so lulu no fionga ngal mana tātou tau pleo le lo fo le tua. Tai antu lo soi fo mal man tu la dava ia so fo tātou toi feilo ia fo ile lunga o pe ngalo le ia o mai lo fina ngalo jau lunga le tā filo ingal ni tai ya. Te tele lava te manu na nu toi pa manatu atu o lo tatala tatu falmai umane ye pa ile asto anai mai le iva anga ile pa ile apiapi ya aina o le asto sa na open miwa tatu falmai pen miwa o lo tatala ai ya mo o to uma if ya mobile sto ani ile weekend ya o itula na ar netula yo fato fa se fa tu Samoa lo fa ponga anga peiloa il vai tu pole lo pole tu soifua ma ia manuia le fionga ia ngal malmana vai fangaloa na serio le Pacifica Family Health Group e peore fa funga tia ilana tutua ia mala unanga foi le la tu fole mai ia wala valo soifua malolo ina tonu au kilani nei. Ole tātou teimi leo se atu ia 5 minuta te nei le tu la e se fulu male tasi. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, Regional Development Minister Shane Jones is backing investment in a major North Island freight hub to create jobs. The government's approved up to $22.4 million to support the rail aspect of new freight hub at Te Utanganui in Palmerston North, connecting the lower North Island's ports. It's expected full development will require investment from freight and port companies. Jones says this will support the regions. I've always been of the belief that regional economies will be hobbled unless Wellington finds the checkbook, preferences and actually invests. Cities across Europe are scrambling to offer places to cool off as the severe heat wave is expected to ramp up. France's health department has issued a red danger alert, while Italy, the UK and Spain are also sweltering in extreme heat, with record temperatures soaring past 40 degrees in some regions. Schools and stores are closing across southern Europe as hospitals prepare for a possible influx of people. Cinemas, supermarkets and libraries are being opened as places to cool down. Researchers are looking at the bright side of diabetes medications and finding surprising benefits. Metformin, used for treating type 2 diabetes, already reduces the risk of death, cardiovascular disease and dementia. But Otago researchers have discovered it also significantly reduces prostate cancer. Senior author and associate professor Yoram Barak says the beauty of their research is looking for the advantages drugs may have, not just the side effects. Very, very few drugs are what we call clean drugs, that affect only one pathway in the human body. A cafe devastated by a fire at Littleton near Christchurch is asking the community to donate the amount of a cup of coffee to support its staff. The Shroom Room was gutted by the blaze that broke out on Sunday night. A Give a Little page has been set up to help cover costs for staff who have suddenly been left out of work. That's news. In sport, frustration for England after a 0-0 FIFA World Cup group draw against Ghana in Boston. The Three Lions had 79% possession but were unable to put the icing on regular periods of attack. Midfielder Declan Rice acknowledged they left things too late on TVNZ. It's always difficult when you play against 11 behind the ball as deep as they was. You've got to find solutions, and last 10 minutes we probably found more than we did all game, and we was unlucky not to score. But look, we stay positive, we keep going. Auckland FC have confirmed the signing of All Whites midfielder Lachlan Bayliss for the upcoming Men's A-League football season. The 23-year-old makes the move from the Newcastle Jets. Bayliss joins Auckland FC in the wake of several key departures, including attackers Jesse Randall and Guillermo Mai and centre-back Dan Hall. That's sport. I'm Jodie Gill. E tele mai loa le taimi o soi se lolonga. O e saungi. Au e te whaatali se te tele timunga. Whaamamama ave e se o tau tamai tali vai o lo mauta.
Whaamaulele i lalo mea tō tino e o no whaaleanga ina. Whaike leito fuafuanga malo ainga mo le taimi o whaamalo longa. Oni nei minute lava e te tapena i le taimi nei. E au ngā mo le taimi e tupu ait whaalavilab. Whaamua mua le saunga le mo oi malo ainga. Au wā whaalavilavi whaale nātura. Tanga e ane i le Auckland Emergency Management.govt.nz/floods mō nisi whantalanga. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaluenga a le sleek cars mō oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo leono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. O fea te lua oi ai. Ma te o e awele suenga tau fale a mā aroha. Ua umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele. E le au toi wha pēnā mā. Wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa, o le tau fale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tausanga, ona la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tausanga mawhai, se i atoa lau 5 tausanga. Wha mole, whai mo i mātou. O le a lafo mai i le meli. Ua taunu umailo reta i le fale. I le te au le tasi i le waweau. No leka, o fia sa e iai. O le wakare kasi le waweau whakoa e kaungu umai le fale. Inga e whai mei nge kaungu umai le ongo, o fia sa e iai. Sa uia le whare mai ma la uso, e ke ero fo e cancer skenge ai lewa e mai fo i. Ngō vili whakoru aku, mai sanga le kari ai lau kelifongi. Si e kilo nge fo i mi skolunga e vili mai lea. Ia ola o mo moe mangawa si au whangau. Ia o le fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kolu lo pepelo. Wakoe o mi fo iau masingi wha mau kupe. Wha mole, ioe, wha maangano mai au, wa o manga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta safsasoani i le mapu mai services. Ua amatau na wha solo manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, wa wai le swinga le lei o si o tātou ainga. Whaafitai mo whaataunga, ma le tongina o a tātou pili. Whaafitai mo le fisosoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa o maua le fisosoani e whafoa i lo whaafita auli, o le taalo i masini poka. Veili le mapu mai a, o walu salau lua tase lua. O walu salau lua tase lua. I love you, husband. Tasi 5 amo. Radio Samoa. Bounce with that, 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 bounce with that. DJ. Hey.
Sufang mali ala rubber band mai Samoa ma mauto tasi a suao. Male fantunga tuwaina ale penina o tia fau sau ia o hela o peni. Oi fa maluru a kole puni ala ba so le ioi. Ja, le sful mo le valu miru tau te ne le sful mo le tas. Ja, o le mena le ja mo le misi o le kofi ka sful. E pe wo ka remix a ko ma ka malulu winga ko ma ni vaing o le tail. Ja, o le dasa e fa fonga I so to tonga tatu tala I vai fanu ma tala I talonga. E le ngana peri tani e le tail. Nei. Ma faiona toi mo se si fa ponga I le July tasi e le awole o le so ia o le fatalanga maleo ngana le Pacifica Family Health Group e be on na mafuta me ile fionga yanga mana vai fangaloa na seri ole isi vai ngata wet ona tato manga fanga fai ia wale pe le lifa vo ile le fa manatu ia I tanto ia ia to ina ma tamama tira ma tuol to ina ma lo ma tuol fali o le sila vai ngau te fia fa ma tu le nei vai ngol taia ia tau fa la le upu fa sa mo foile o ke fa marulua pe ma fa yunga ka fa lua fingalo e afio me ka ke ol forma ia wa le sida mele ale de tuaina va ile foma a fa yan tu le fa na po le tausi ma ia po le tangata foi leva ia le to ina male lo tu le fa se ka ko va ile foma e ka si ka la ko inga le ai nga sa wa le ai nga ele ai ma se e to ma faia ona to fa yan tu yai ile to ina se va nga na wa tafalo na fidangalo ia pe tau wa tau poloka foi lana mana ia wa ele ama se siokako e ke fia fai fa luo fia fai fa kolo koi pe a fai mai ka ni momo ele ai ia a fai la o le la o avakua le kasio me kokia a fai ye se isi o le fana e fai ngo fiela na so ta ile toina wa o fiu voi silo makua la ko ia fa ku ye fi wa fa ku ye tole se o male pa war kan la ko inga le ai o lo ke malos a faila e se isi o le fana e faingo fiela na tala no el toi ina ma vave ona tafal fina ngano le toi ina a leo nga va ile grandchildren na ko inga va aise ka makiki ka ukala kala nga ku ua kwa le onga avelo ye yo nga vakwa ye ofa ye vai ai la ku yo fa ya papa tau ka va il fo mai fa mai ele nga fa ile papa e ke fia ola umi e ke fia mafuka umi ya mako sau ka va il fo mai nga va ile ku sai ya lu fa ngo papa e longa le fia o nga lewa lu inga yerga mai ka mikiki o leu ke ava kua mo le whakaika inga e vave ia ngali iua loko me ia ko inga ai loko ma a whampenga e le fia o i le whalma ia e whampena vo i le tūpau tina e vole tina e fiu ar whanau mole au tau si mai vang si ka kou whamalo si maka kou whamalo la woks ia whamalo si alo va i le fo mai awa o le vaenga muli e mwheo nga whai. O le vili sa o le ambulance. Ia nga wakwa I lole o le vaenga ngai au mai lunga o le moe nga fwoi lit. Ia o sionga ponga la ka vale ngai koe ngā so kimu whapengi. O so lunga le omoe makwa ke wha lunga o fwoi le lu kau sola lo moa. E alua o I kou ka vale. Ia o ngai whai le mua le au ka vale. Ia le alua o kou ka vale. Ai o mua la. O mua e va aile tau fo mai. Ia pe o se A&E. Ina ia vaveai, ona refer o I le whale mai. Ia ma ele ar watu ai loa e toi nofo I le mele whakarikari. I luma fo I le o le A&E. I o le whale mai le miro moa po le fia lawa le whale mai. Awa o le mena le tupu, e ini siu tātu. Ia e o fo I le whamai kako o ngi le fiafi. Ma salwa e vave. E ka I fo ale vanu le kai. O la foko a mo se ki me vai e fo mai fo ngai sa. Koe a moe fo ma I le la va.
pauanga le foma ia lenga kiu ke po ako o le melare ia e ta waile tanto wa ia tanto GPs ia po fa mai tu fo mai ia ia tanto ina ia fa fingo fie on a refer o ile fa le mai ke fa ia kula ka lai ke le fie ye nga me o le fa ka ia ai mai siala pe a fie se nga mi siana ko inga ki nga fo ile le makwa uma ko inga pen kolongai ele kai nga ke arkinga ora pauana le mefa ole a vi folo se mo se afu o se fuana au fo ile le malo sia ki ai me kinga ia pa sa fa ye ya mai mo e lungo fo ia or fam na tuna mo tanto le divang o le taiau sao tu au va talvantu Nicole wea wa ia fuala o le kim wa Rachel Sifa Antoi fo e malesunga le li an pasi a Eroni Soti o le pasi tolu o iwa nga i le siti ia mawha solo mai ai i bangile ia e wha i tetea o toua pasi le mele o le kim peni mala ia wha tana vantu fo i le rivaenga o le taiau o leo kewa ia kura vaifa fo ia whaisi ma se o lunga o le tanto o le tele i le rivaenga o le taiau whai mali ai lo sa a fai ke lulunga le fast lane po le lane le o ngantono le mo le meo le motowi a we ke ku so le ka of ai fia ku ka of ia lu ka fa ku ngana ka of fa mo
It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le Fiafia atili, a siasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngal wenu. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau whi malanga inga, e awhia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Na alova Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui alingila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Oh
se si la fia mea uma. Aluia oi, oe a soleanga, o se uma lole tau, tai o le vasa, a tonu lava, e toi ai se si fainga. Tele awala le fili, wana lepe tia, lo ualo fafa amaoni, malelato tau mafai, etinga le tele tala atanga, ale mafai, talulo ualofa, naule atu anate si la via mea uma. Aluia oi, oe a soleanga, o se uma love tau, tai o le vasa, a tonu lava, e toi ai sei si fainga. La la, la la, la la. Siu whanga mahaliena o le tia maa I le vainga o le tai au. E na o tau lusu le whamiru tau na tale o le Julai se fulu ma le lua an tale se fulu lua. I le rifo ia se lulu o na e toi whawhanga le ia tātou tala pe o na au na mailea. I le tai au na le lai le whionga yangal malmana au tanga vaia tipi au tanga vaia. A wale longa puia li o lau tau pa ia ma lau tau mamalu e le ngati tono ni sila. Ai pa pefo I le lano langi a toa. Sa urwai le tātou polkalame le reimo oe. Mari se fo tātou whātala no ngai li tai na li Julai se fulu ma le lua. DJ Big K. Ia maloka maleo kāna miko. Ma loa li le wheo le whaiva le ni tai au a. Me le maa ini foi lele le sawa le timbu ma le manu. Pa mai awe, wase mai. Manino
kumea uma Pea ise la kupula Suia yo la uva ai o ona O pea lelo famoni Yo ina so taofi Chu ina nau e whanau mai ai leonti Whaanene kumea uma Pea ise la kupula Suia yo la uva ai o ona O pea lelo famoni Yo ina so taofi Chu ina nau e whanau mai ai leonti Ua mawhai o na aura tula polo kalame le lei mo o ia so taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O ka lame lima o e talo whala. Amata ne ni tau sanga e lua o lua tau. O whaalea ina le tunu o Aotearoa New Zealand. I lo ngā mai, matangi, i ma lea whao kapiri ela. O le mau tonu ma te me a. Tangata umala. Ona o le tele nau nau. O mea teo tino o tangata o whaalea ina o lau whanua au wala. O mali liu fo'i i a tangata. Wasa ili, ma fasili pea ma sa ili se tali, pe aisia ma sa ili se fōr pa fita uli. Whaatalo no sui o le malo, ma tangata popoto i whaalawalawe whaanatura. O tusi lima fo'i, solo tangata o tua ia is tangata ia ma whaalapa tonga ma company. Ai o le tani lea a yopo, suma lua wha iwe fitu ma le bala. Ia e fasili manu mai wha. La tau te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei, la tau te whailo mai ia te oi. Tau tala i ele, e a o mai ia te oi. E whaamatala mai fo ia ia, o le sami ia te oi. Mai tau le pupo ngā o yopo na le ai, se poto le larolangi na mawhai, o na maua le tali e mapu i ai ti ngā o yopo. Whailo mai e yopo, a o tātou whisili pēr, aisea i o le global warming. A whemai o le loa e manu mai wha, o manu where lei o i o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le rorolangi, ma mea o iai. Na sila atu fo i le tua, ua matua ato toa male lei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui le lalolangi le la uele ele, ona ua le tausia le lei e ona tangata. Ia le lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa i lau whanua na whaia le tua mo tātou. Wa manatua ele lei mo. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Pala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Fai taulanga se io o fai
Tato poto mai se io si le taulanga Leli ua o sau I lo fata fai taulanga Se io ua faina moi o lau nei taulanga Ele o se manua fasia o fuole fanua a olo tolea ia fa amua ala le te tele o atunu mamalo I fo atu I le tupu me la lolangi mamea Whakamali now the first Samoan full gospel Pentecostal churchy Weymouth. Ma le pesi ua whaiwai nā lea li ie ua o sawe taulunga atu e le polkalame e le rimo e le rivaenga o le tai. Au mole o tuelanga ngā whaafutai, sunga le whaiwhi au ia pasta solia lo longa mo le tātou whaapupunga na o le polkalame le rimo. Oe o la atu mausa isi o le whaapupunga i le fiafia nani pa tātou ulia. Le lo whamalanga leo le tua i ua toi se fulu tasi ma la whamirute o le tā leo le tulai se fulu ma le lua. A ta e ia whamoa. Ta e tutono le lapisi e la fo iai mea ai. Ai leo le pini lapisi maasani. Leanga ni ai ma se vaenga o mea ai maona lapisi. E wha maua. Ta maki Turiki, all together, Auckland. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tāru whapitoa nao le lima tāla te tongi pia whaunga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whawe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer te posi mai ai au tupe le tātu account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga
Samoa o lo mawhai na whatino uma i tātou au nanga o le isi pei. Mo le Fiafia o whasoponia so se vahenga New Zealand i o tātou lala. O lo apanoa fo i o tātou ofisa i o Tara Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy Mobile App po le Direct Transfer whasawa i lo taimi. Ai siri ato na whasawa i nau tupe wa taunga tāle Penisiri. Mo nisi whamtalanga bala au le telefoni o Barcelau o Tasiono ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha. Pacific Easy o lau paaga mo tupe wha mo boli Samoa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i o so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia Fiafia o soruru taitasi le se fulu e te aile wha. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umi se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia Fiafia o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile wha. O whea te lua oi ai. Ma te o e awele sue ngā tau whale a mā aroha. O umana whailau siaki. Le ai, o le male nei, e la i titi tele. E le au toi whape nā mā, wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau fale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tau sanga o na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se i atoa lau fito 5 tau sanga. Wha mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Walu mala familia utsalo ton tale o leitu la e se fulu malelua i le nei fo ia sululu lanto le aso lus malfani o masino yuni lua fe lus ful maleono e leo avro mai al fionga ya lu marvai po le telenga ya tongisia Pia Wilson i le rivaing o le tea o leo meka kasi manukau ai na ona famda tuantia joya fe o nei tau sa ili so sa le leilo o fione dai le luse lau Cavendish Drive i manukau luse lau Cavendish Drive i manukau i lungo le mea mapui pue. Alo ia le tautuma la undanga ale telenga ya tung siam la undanga le Omega Cars. E mawhio nei walau ia le la tunu mirana le ofisa o le oiva lua fitu 5 tasi lua fitu 5 tasi lua. Ia po lana numera fe avea i o le olua tasi 5 fantasi olua tasi 5 fantasi. Sa iliani aisu sa ili nei vaing o le taiau. Ia po so stimi lava o le nei a salulu pe a mawasi ni masele. Ia pe kianu fu ia malau wha malu, ia malau ofu wha akimu. Ia wa lava le sa ili ngale sa wale mo. Oi malau wainga i le tau malau nanga nā le tau whai a tungisia male Omega Cars i manukau. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Fitu mi dau na tale o leitu lai se fulu malelua ioe o fe ke lancho i lingi ia wauli ia po ngā whinga e rua kumasau lunch ia po me whinga wa e koe taera alana maua e taera ioe ia wa meilenga tau la pe se po fia ma fia ka kouki o e sili a Samoa Solo ini ai sitau nuula Samoa imana tua oi
pasili po se masike ke mai piti pasina sa pasui oni tamato balipi Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te toe whatalofo e lo tātou o tunu o whelo i fo i le nei a sa fou, tala tau longolongo, usi mai alau whaafonga. E tolu se fulu mori anga o ngai o inga sori tū la fono e wheso o tai, i le wha o ngai ina o tupe ele elea po o money laundering. O mori ai e leo leo tau le lea e to lua o James Hatua ma Fred Papali. O mori anga wha o popo ia leo leo mai sue suenga. Na sa iri aini so o tanga i Samoa, e anga i le wha lawe lea tunu o Vietnam. Lea o lo o mori aini ali i te lavou mai do tātu o tunu. Na wha iloa e lo ia leo leo ia mori anga wha o popo. Ina wa toi tu la i James Hatua o Fred Papali. Ma le tama i tai o Nikita Charles, i luma o le whaamsinonga whai tū malo, i le asolua o le vai o sonei. O isi morianga lo o moria whaatasi ai i la tau, o le whaia leo se ngai o inga wha la tua, ma le tu ina atu o whaamtalanga se i leo leo. O le asongafua asau o whaamoe moe, e wala wai morianga o tupe ele elea i le whaamsinonga mawalunga, ma toe tutula i ai James ma Fred, leo o whaawa upea na nofo tau fia le vai ngā leo leo, ma le la tāro sanga e fia te tala i tua, ma o le atango fia ai e lea whaam sinonga. Ai mori anga le tu inatu o whaam telanga se i leo leo, ma le whaio se ngai o inga wha la tua. O le masino se tema, o wha moe su e ai mori mau, ina wa tu inatu e lo ia o lo tu la i mo i la tau ia e to tolu, o lo moria, tali te e ia mori anga. O le tamaita o Nikita Charles, wa ia wha ailoa i le wha amasinonga. Wa luas furulua vai aso lona maito, ma wa whau tua ina ia le wha amasinonga. E tu ina atu e lana lo ia se tālo sanga e tu ua aita wanu manga le wha amasinonga. Mo le malanga i fafo pe a iei nisi tu langa. E a fiai i lona maitangata, a o whaatali se tema e su e ai morianga, o lo moria whaatasi ai ma James Atua, ma Fred Papali. O le tāua fiso o ta inga tau interneti mo le awa o ino o whanau. Whapea mga aluenga whaatino o whaia onga e mawai whaamatalanga tāua. Wa whaero ai e le minstawa onga maanga nuu ila na fulasanga i le pālemene. E valu se furua onga le a maua ia fiso o ta inga televavave. Mai le au nanga le kompania o le Starlink. Wa whaalia le minstale fionga ai ono aleke e keroma. I lana saunuanga e talia i mata ubu tau fiso o ta inga moa onga. E peo na sa fesiri ai de fai pule o faleata tolu. E valu se la wafe ta la le vai ngā tupe, o le a whaatino ai le ngā luenga o le whaao i nātu o ia feso ta inga, ia o ngai valu se furu e whao ngai, le au nanga company telefoni o le Digicel, ma le Vodafone. Ai o lo ia isi vai ngā tupe, o le a whaao wai lea ngā luenga mo isi a o ngai lea tunuu, mai de wha asoa le vai ngā feso ta inga whao na ponei, ale mtanga luenga wa onga manga no. O le whailoa ni minstawa onga o le whaatino le Vodafone ma le Digicel. O le ngā luenga o le whaapiino of so ta inga satelite le Starlink mo le maua ya onga o le interneti. Na mafua mai le fesiringia o le vai ngā tupe. E lata le miliona tala. O te tongi ai le mtanga luenga wa onga manga no upili tu ua. Ale kompani o le Blue Wave Wireless. Na whaia le ngā luenga o le whaao i nātu o ia feso ta inga ia o ngai lea tunu. O le ato e sira le au nanga le mtanga luenga o leo, whale pui ma le toe fua ta ina. I ata o tangata o lātu whaasa la lau pe a mai ani o so whainga. E mau ai fua la au whaasai ne pe o le aisa ma le maruana. Wa au mai lea fina ngalo le sui komisina o leo, whale pui ma le toe fua ta ina. Ina ua fesiringia e tusitala le solua i ata o se tamama so na atali. Sa wha ailoa maisi tangata i lunga le upenga ta wha ilangi le mtanga luenga. Ai le ni fuala au wha saina. Na maua i le whale o lea tamama lo na atali.
lea sa nga iai le sa ilinga o na koti. O na o se la au malosi le ilaise neina mani utu tau na mawai. Ia o ke lope o le aunga le ko e lungo aka o la ko mai sa taki los whainga. Sa whaini sa vili, ia lava mau e whaasanga ia i la ko. Alu aku los whainga, e le moungi vaenga whala u whasainga, e mau i whanga, mau i puru whanga. O le ala sa mau i ngisi vaenga o sori ngā kula whunga e se whala u whasainga. O le asai ko kongu runga i ngoi kongu le reita mako, sai ko kongu fo le warrant. E lakura los whainga, ia ele i mau i se vaenga o le aisa po le maluang. Ala anga mau i ngisi vaenga sori kula whunga. Le ala anga ku e pe mako i runga. Ia e au ngā fo i le aku mangaku ya mako se ko ilo ko ki kilo ya e po se me kaunga aranga kaunga ka kaua no ki ngo mo li e me ya ke minga la kolos fa inga mo wa ai pe ol menga le fa mako or ko li manga los fa inga mo wa uma ya ku uma ka un ku sa pele mo ko ya se maluanga po se isa mo le fanga se kula fongo o me uma ia associate me yo so kula fongo e fa ka kange le langa maku ai lunga e ar ku ngai lunga e ka lunga ku mai lunga la makanga ke le yo information mo le a ole ka se ale poinga maku ai lunga o se vai nga o mako susuenga investigation tools enga ia come forward ko ke e so soanga el merenga nga le ka lunga langa makan ku lunga ya ka ia o ke los fa inga e fai ole I poki malu le kumu. O le finangalo le sui komisina, le afionga ya le a taua Samuel Uafa Masanga, I le feilo inga matusi tala le solua. Na ia whailo ai fo I ma le to lua sifuru whao tangata ua molia, I soli tu la fono le umio aisa mamaruana, po o whala au whaasaina, ma yoso whainga sa whaatino, talu mai le aso se furu ono le masina umawaya tuneo me. O le lua sifuru wha lea e au fiai ali e to sifuru iwa, ma tama I tai e to lima. E le ngata na maua aisa ma maruana, ai na maua ai fo I o so wha inga ma mea whaitino, e fiso tai le wha o ngā o whala au wha saina. Wa wha ilo ai e le sui komisina, e le to e solo muri le lato ngā luenga. Mo o iei le vaenga o whenga I nei ma le mata I tuina o ngā yo inga e fiso tai whala au wha saina, e au fiai nisi o mta ngā luenga le malo. Po ia whailo foi, o waa whewa I le sami au fiai ma waa whangota, e le o toe ela I le waa ia leo. I le mata I tū le leo lātu ngai o inga uma, ina ia mautinoa, e le a whea Samoa ini whainga sori tū la fono, e tau pule le iai le wheawea ina, o so se tū a inga o nā koti po o whala au whasa ina. O le official lo ia siria le malo o wha au wala tuai se la pata inga malosi, mai le wha amasinonga. Mo le ngā luenga leo ia wha taua mamana ia, ai a te tau o so se tangata e tau fiatu mamoria, ini tua inga o ngā yo inga sori tū la fono. O lea la pata inga ua whaia le fionga le tamaita I wha amasino, le fionga la la toa ro se la papali I, e mafua I se talo sanga le li ilo ia, le fionga ia fui mono sefo ainu u, na ia whailo ai le te ena I leo, o le talo sanga se tau le lea o lo ia tula iai, ina ua mana o e tala noa I se lo ia ina ua tau fiatu mo su e suenga. O lea li ilo ia o lo tula I mo Fred papali I, o se tasi o le tolu o lo tua ia ini mo lianga mai su e suenga leo, ini so tanga I Samoa I le wha levelave le tunu o Vietnam, leo lo mo li ai li mai Samoa. O le saunuanga le tamaita I wha amasino, e le te tau I leo na te ena le awanoa mo se tangata e molia, pe a talo sanga ina le fia mau o se lo ia. O le aso sfutolu o yuni na tau fia I leo Fred papali, leo lo mafu ai le wha sea lea li lo ia, o lo tu lai mo lea tau lea. Manuia le na yaso I fuafuanga mga aluenga, so I fuafuanga. Pui pui lo ainga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu I fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua fo iso walo I singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu I fulu. Tanga ia nei le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie.
Mo whapesili manisi whamtalanga, really maile vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia na ilola tonga fitia. Whaine ilola utuia fulu. Ta lofa lava, o le si ufafonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Dawe whafunga I se whapopokana o tātou tala mai Samoa e peora o rātou. Le riva o lea wauli mai le fionga yanga le malamana au tanga vaia tipi au tanga vaia. A whina MC o lea mwhione tue whafunga I le tulai fitu e le poa na nei. E mol te minei o le wenga nei le tātou tala o le taumo au kilani le so ma la so a tau a toai foi ma se vainga I winga o le tau I Samoa. O le sofa mai iai taimi e palasi e ti munga e mamafa nisi u taimi pe tai e whiolono le tolu ane I le fiafia na nei. Timu pei o le masaa al pakete o no tolu ane le tu I mantu masasai e le tai au ana le la ma le au auli nei e tō whātau tau savili le so mai le tu I mantu I sasai. O le mawhanwhana o le e le reia sa lulu sifulu ma le fitu tikeri o lona malu I le poa na nei e se fulu lua tikeri e ngoto le la e le sifulu ma le whamiru te ai le tulai lima e le fiafia na nei. O le venga mala so antai e au whamai o so ane le la I le toi lu sifulu ono miru te le tulai valu I le tai au o le a yaina I wanga wha solo ina yaiti munga I teimi o le a wauli mai ono mamawhai ni isi o do whanga. So vili o le whapela o nangi mai I le tu I matu wha solo I nangi mai I le tu I saute I sisifo I teimi o le a wauli ma whapela o na tō whatau tau ma malosi langi mai I no whanga taa lai lai. Talo whantueile I le rivaenga o le a wauli a inga wome ma sani alo mafta mai Samoa e lunga o le tātou ala leo le tasi o ono tesi ma le tasi whamo I Samoa ma alona ngā lue e malo fo I le o no sai. O awo savili o le toa o longa savili mai sautei sa sai o lo uwhiti ai pēr Samoa mai au mai au mat nai timu e a fia ile turu I nisi u taimi. O le tala Fiafia ile o yeise whautuanga po se lapata inga o wha mahalosia mo lauwhanua uma o Samoa. Ka ile le o le vainga I winga o le tau mo le so mai whale whanga I a pia na I manono. O mea aoa ni siu taimi marai timo le a tolu vava salo ai. A le panta I sa fanta si umu ma le whanga e uwhitia sa vaenga o le langi au marai timo tolu vava salo ai le a waule. Mai sa le lolonga nga I sa le aula e au awa I ni siu taimi marai timo le a tolu vava salo ai mai a vau I a sau pa salo tuai I whale a lupo e whapefoi e a palauli anga I atu I lanta marai afu. O le au fitia se vaenga o le langi au marai timo tolu vava salo ai I le a waule. O le vaenga mawa antai au mo Samoa o le a lele I winga o le tau o le a iai. Tūlanga rai pio ni I winga o le tau I le a waule nei amalanga I atu le fiafiana nei mo au kilani ma Samoa. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. A whai ua mūlau pa anunu, mana tua. Tia ai I le lapisi e la foiai mea ai. Ai le o le pini lapisi maasan. Langa I le ai masivaenga o mea ai mauna lapisi e wha ama o maua. Tama ki Turiki, all together, Auckland. Oso. Sure, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Na boi a museo uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga.
Ai o aku rea Fiafia o show lau ka mai lunga lau ala. Pa o ma koenga ka vale. Piki apu SUV van. So koenga ka vale ha. O wheet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o rua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau valley. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nena is too young. What anymore, Nena? The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. O mo mia ni ngaluenga whai I lau whale. O le living space o lau company if so soani I le whale leo mau te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be wha faulau heat pump, whaisau dick, whaka peta lau whale. Fab so ta I mai I le living space. Via 4 quotes, mau le so soani I le finance, e le aise deposit. Vili mai loa le living space, I le o valu se lau, lima whaono, wha valu wha. O valu se lau, lima whaono, wha valu wha. E vai mai pēr I te radio, kasi lima I wakolu a mo. Sfulumale no minuut ik meteen heel is sfulumale muziek mo vai ai ngai le ding vai ngola woli ja kom maar mai foi jy lou vinga wenga mai nga wenga sa fita tungai a vinga ngalui fa fona wes ole ko foi con ole vai vela ja fa ke ai no ma lili ja ma wai le e ma wai le fulu Bye.
Fiafia sui filoia le lao so band by DJ Dave le riva ngola woli ina walos fulu vanu mala fa bidu chabu che ile se fulu malelua ya talo sia wasau ya lo ya chamu ftanga le riva ngola woli fa la kala kai folo ila ufangu fuala anpola ako fuala au io e fa seki e loa Ja, alle twee voor in Luenga, tutu me feva lo Filippa il rivango la uli e solo tu ma le tala fa no il rivango la uli lo fa per mai o mai ai I ma le taimi o le moana Pacifica ina wale marmiani tau fonga nisio I la tau company ya bari si fo tanganta le sa tu antu le la tau ya la tu si talo sanga la tu te tau vina ya malangolango ina le moana Pacifica ilanga ya tole tau sanga fo lua fe lua se folo malefitu o le leisende o le moana Pacifica o lo umiale le la kapia New Zealand e pinta I o le a fa I titia au mai le folo maletasi anga I le se folo au la kapi mo le jam sanga I le tau sanga fo ina wale mafai ona fa wawina le tau wina le o le au ale moana Pacifica Wa mai o le masino me o le tausanga nei po le masina le na se mawai today. Sa va pele o le tuina tuile au le moana Pacifica into liquidation. Ya ma ua le mawhai ai o na wha wawina le tau wawina. I la tuina umia ina le au le moana Pacifica, le Pacifica Medical Association. Ia le afo, moana Pacifica le na whai umai ai. Ia matau wawina I le iuni la kapia New Zealand ia le tāronga muli ale moana Pacifica I lea tā malasanga. Ia mai tā ua maila valu tesi malelua miliona tā la le tupe o o le moana Pacifica I tamata alo. Ia ma nisi fo vaenga tā wana tutonga. I se whaamatalanga la mai le la kapia New Zealand o lo whaapea mai ai. Ia wa umona sa ili mātū o saute tonga ma mātū. Ia se avanoa mawhai ai o na maua se vai fofo. Ina ia taua veina I seisi company. Ia po seisi fo I whala putonga le awala moana Pacifica. Ia peita iani. E le I manuia lea tau mawhainga. Mai le I tali tonuina e le lakapia New Zealand. E mawhai I le tau sanga fo. Ia ona whaatino lea tūlanga. Ia mai o lea la. O le a se e tuai le whaitutoa. Ile tausanga lua fe lua fitu. Ia po le nā tausanga fo. Wa mei o le tala pele avanoa. Ia anuaku se company, po ni company, po se wha la putonga. Ma wha pe atu. Ia o le mea whainga leo le mako kupe lea la wha anganga. E wha tupe ina I le aua le moana Pacifica. E le talunga le lakapia New Zealand. Tau la maile I le lato CFO. Ia po le Chief Financial Officer Chris Kinray. O lo ta ua mai ai. E yeilo la talunga le lakapia New Zealand. E mawhai le au lea le moana Pacifica. Ia o na wha mautu lea I se tunu o le Pacifica. O ia tunu ia leo tonga ia po Samoa. Ia mai o le la tuna ia talunga I tau tu mamai na I le taungata. Ia o lo ia le running cost o le fo ia au lakapia. Ia mai e le taungo fie le tūlanga e pei ona iai. Ia le tupe fo I le whaanganga mo le wha tautenga lea o lea au lakapi. Ia e ke kilo fo I e le tasi le miliona. Ai whai tau miliona. Ia pea tātou taranoa le le season. Ia wa e no fo mafua iai. Mua. Ia o tutongi o tamata alo le meanga kaunga wha mua. Ia wha solo tuaila ia le ia la tūtoni.
Ia o malai koleni ai. Ia o no fuanga i no foi pe a malanga tu seisi an tunu. Ia e umai fo. Ia nga o le makua ka unga ka o ka ko ami. Ia sa Chelele no inga. E pe una sa no foi ele li ka tini. O le pele ki New Zealand le o ari save. Ia o le na tali po le tulanga e o tu ia le tantu au na le moana Pacific. Ia pe yan. Ia ua makua le mawhai au mawhai ei se mea. Isi tātou whantalila le tausanga fō. Ia pe ei se bilionea o le asa. Mawhapea ma. Au maila ia o le awale moana Pacific. Le lau ka ngoe whaakaukai a kua. Ia mawaku marisi rengi le whaakamo e le ka kua. Ia e so stanga tafu i whaarura na tupe tele whaitau milion. Ia manau mia fō le rantanga tele return i lunga o lana investment. E le whapenga o kau ai au kupele vai. Ia ngā whapelea ia ioe whapmangalo aku ia. E le ia manau mia le toi fo i mea le tupe whaakumore kupele ngā rua. Ia si kako whaakati. Ai maa lole ono sai. Ia alo matama whanau wale tonu le sain tutono. O le awala moana Pasifika i le nei tausanga ma tausanga ua mawai.
Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard. Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland. O whea te lua o iai. Ma te o e awele sue ngā tau whale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele. E le au toi wha pēnā mā, wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo'i pā. O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tau sanga o na la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se I atoa lau 5 tau sanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lola mana rento solo o maua iso se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la taavale mai le malewa le whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui I ala fua. Pe mumuli atu fo I le whalitali mano o loo e whamautu ai. Ai ngā whaabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewelave ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua olo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga I le Pacific Easy. E whaonga ai lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pe asi siane le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe. Au e malanga asiasi I Samoa. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moina. Lato te whaia fōwha tala noa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Te le awala e me whaia ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa I le 5 Great South Road Manukau, bevili mai le 2 ono onu whawha, 2 ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Moi votu. Amo. Tau mō le aso. Sākaio, Sakias, Luka ma tā upu e se furu ma le iwa, o le whai upu mua ma le whai upu e lua. Ua o atu ia I e riko, ua ui ane I ai. Whaau ta foi, o le tangata ua ingoa I a Sākaio, o ia o le ao la fonga sidi. O le mau oa foi o ia. Sākaio, Sakias, o le winga o le ingoa Sākaio, o le wha mamaina, wha le atua, po o le mama. E pei o le mama na wha o ngā ina I Yesu, I lana la unga I lunga o le mau. Amu ia e loto mama, a wala tau te iloa atu, le atua. O le winga tonu le na, o le ingoa Sākaio. Na ola Sākaio I se o langa palapala. O le mafuanga lea na mau oa ai oia. Ona e ngā lue wha o lafo. Mai a o ina I se au wala whaatonga fiti.
tupe whaasiti. Mai tupe anai tangata ao la fonga. O se tangata e tele ana mea i se awala whaangaoi. E le popole sakayo i ola o tangata. Ai na maua loa e sakayo Yesu. Mawhetaia i ma Yesu. Whaamama ina loa leo langa o sakayo. E pei o le winga o lona ingoa. Whai mai le tala ale sakayo palapala ua whaamamain. Ua loto mama. Yesu. Ole a o vai lua ina atu mea o iatea. Mota ngata matitifa. A whai foi e iaise tangata na o ave e sea na mea. I se au wala whaatonga fiti. O le a o to e tauia o ia. E sau tua wha. Tai wha. Ua loto ma masa kayo. E pei o le winga o lona ingoa. Ua ia i loa ina le fina ngalo o le atua. Ua i loa e sa kayo a lofa i le tangata mativa. Ua i loa e sa kayo a lofa i le tangata tuu la foa ina. Ua i loa e sa kayo a lofa i le tangata fiaola. Ua i loa e sa kayo lona sese. Ua o i le loloto o le salamo. Ma ua ola i le loto mama faale atua. Samoa ai. Ia faa mama ina i tātou e pei o sakayo. I to tonu o tātou loto. Ona manuia lea o a tātou tautua ma a tātou au au nanga. E mana o Yesu. Ia e iloa ina. Ia o tātou iloa ina. O tātou sese. O ina. E whanau mai ai le loto salamo. O na tātou maua lea. O le loto e mama. Ile nei fo iaso. Ai ape a se i whaia o e masakayo. E whaatino le loto mama. E te iloa ina le atua. Ona e iloa lea. A lofa i o mātua. Ona e iloa ina lea. A lofa i le isi o uso a tangata. Ona e iloa ina lea. A lofa i le tangata mativa. Amu ia e loto mama. A wā la tau te iloa atu le atua. Fai oe masakayo i le nei aso. E ala i le loto mama. Tātou te tālu. Whawhetai le atua. O le mea alofa tā ua o le loto mama. Mātou te iloa ai la ua fio. Whesoso ani maia ia mātou tautua ma mātou au nanga i le nei aso. Ia whaia i le loto mama. E manu ia ai mea uma. Lo lava swafa Yesu lo mātou ali, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Oh
Sufang bali ole kalapura kapia le tamauli mai le afiango sa le longa le motili sa la fai tolunga tuai le polka la mena le lui tau mo le aso pe on sa nia ma funga dan tu le sunga il fa finga ya Reverend Eti Songafa wala ta tu sa valinga i le ola fa le nganga i le rifo ia so lulu ola anto mo si ona fa poponga i le taimi masani le aso a tai au. So afa minuta ona tale o le tulai tasi ona uda tule o se fa poponga tala I vei funu tala I talo ngana Peritania o le rifo ia woli o le aso lulu o mai tuina le to lulu mai pe wanga va pe foi e timunga inisio pi tono au ki lani nei e fai le mua ne ailo sai lunga o le tatu o le tele me se lava le teimi e mana vai ngā luenga ma le teimi fui tanga I tuai e piki le whana wa o ngai le so va talavantu na in Brisbane Australia le mauto mai ele uso ya robiti mai lanta fauma seve le foi mauto mai le ya woli ta Steve na Canberra mauto malamo le fa tasi mai le vai ngola woli ele tautua fa wa le radio Samoa tasi lima iva tolu a moi le ya solo. This update. Serious allegations against supplement retailer NZ Muscle, claiming consumer deception and labelling breaches. Kiwi YouTube group Kennel House Investigates claims it's found evidence of country of origin fraud and unregistered manufacturing practices. Member Jamie McDowell says they found hundreds of empty Spanish labelled tubs outside the company's HQ. Could it be that this about to expire Mexican Isopure is actually being repacked into NZ Muscle's no-brand bags and then being sold to you as 100% NZ grass-fed whey? NZ Food Safety is investigating the claims. The public is learning for the first time how many firearms are lawfully held in our communities. The Firearms Registry has collected information from 63% of licence holders in the 3 years since it began. There are close to 220,000. More than 683,000 firearms are registered, each licence holder averaging about 5. IVF extras being offered to hopeful parents might not live up to claims of improving the chance of getting pregnant. A Melbourne University studies assessed 10 add-ons offered by clinics, including meds, supplements and procedures, and only 3 showed slight possible benefits. Its researchers have created a website to guide patients evidence-based IVF. Lead author Dr. Sarah Lenson says unproven add-ons create false hope and more cost at a difficult time. Labour's leader says he doesn't expect the Opportunity Party will be celebrating after the election. It rose 1.3% in last night's One News Varian poll, nearing the 5% threshold on 4.6. So far, the party's only had one poll above the threshold, scoring 6 in a May Roy Morgan poll. Chris Hipkins told Canterbury Mornings with John McDonald they seem to be outliers, as most polls don't have the party above the margin of error. I don't actually believe that 5% of New Zealanders, or anywhere close to 5% of New Zealanders, have even heard of them. That's news in sport, and the man at the centre of one of the most iconic moments in New Zealand sport has died on his 94th birthday in England. Bob Blair famously came out to bat on Boxing Day during the second test against South Africa in Johannesburg in 1953, despite his fiancée dying in the Tangiwai rail disaster days before. Back in 1992, batting partner Bert Sutcliffe described his shock as Blair emerged from the tunnel. I'm not afraid to admit now, I cried when he came out, and so did 11 South Africans and 2 umpires. And as Bob walked out, there was just a complete hush over the ground. It was almost eerie. Moana Pacifica will not be part of Super Rugby next year, with the salvage bid by the Samoan and Tongan governments being rejected by NZ Rugby. All Whites midfielder Lachlan Bayliss is joining Auckland FC in the A-League. That's sport. I'm Kalia Strong. Radio Samoa. Taslima Ivaton Amo. What you done, my baby? Look what you done, my baby. Look what you've done to my heart. We made a date, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you
fa'alata I le sipula vea vea olo o I le fa'atoanga O le lupe la lelei O le mo e tau felei O le mongo ua lele Ma ua fa'a pepe pepe Le masa tele le tava e ua pa e pa e Ua lele atu I sa sa e Ma ona fulu o to muli e o umi umu pa auli O te mana tuaina Si o u ainga Ile a matanga sayai Ile matitiva Si o u tamamala na matafangota Masi o utina ile umukuka Masi o mato faleo o sayai E tau patu patu lo na fola Ae atu la ua onga O faatali le faiva Ma utau fui fui paelo Ma la ua mo O te savali le
katoa Ifataua ufangusia Situpe mola upilia onga Mami afai asio uainga Ele alo le mativa Lele tango lima asio uainga Tele ifia aipe o te falolo na o la sa o to ile faleo na mativa ile tino ai sama o la maya que riso fa fitai ile luanga luenga le salo fa o mato ai Faita ito alua A esusu elava le famalama Pato e te paitua Ile fainga ta ole olanga Nata uasa baye na imatua Ele kalulua ngaluekna Wamanuia ipata uma Lele tango lima sia uai Tele ifia aipe o te falolo na o La sa o loto ile faleo Na mativa ile tino Ae sama o ala maya ke riso fa fitai Ile luanga luenga le salo fa Umato uai Faleo na mativa ile tino ai sama ola maya jeriso faxitai ile luanga luenga le salufa mato Lele tango lima sia uai Tele ifia aipe o te falolo na o La sa o loto ile faleo Na mativa ile tino Ae sama o la maya ke riso fa fitai Ile luanga luenga le salufa Umato ai Supercavalio sai Frank Solama DJ Twitch le ni vai ngola woli e bala pese wa fai ko ina ile ngalo le mativa te mi sa to a mata mo yai ya le langa i Samoa yoi ya antonu tanto malava sa yai le tulanga le da yoi ya tinga la vana le la va le fa so ai le langona le tulanga fo ile le pe o langona na tangata ya le nisi o antunu le tau fa tali polal te mi mo antu ya se kili va fo ile le le alaisa al want waila ia mal falawa maka se ka fa yengia la ko me ka sam tanto i Samoa e mo ile tele ni tu pena mo wa na vaita ya o la va sa fua ka ko sa ma fa yo na mo na italo ia ma fa nga alu ko inga kai malanga maka fa ngok o tūlanga umaia sa tanto o mai ai a fa pelanga e polonga ia sola ai fa pe fela aso nei ea o lau steak len kausa miangi le au ai hanga po o la lau o lau sirloin ia wane ngalo le lo fa vale o matua ya lena tausia o mai la velo la titi se ia vea o matanga matua a fai o le na wa manuia lo olanga ia wa de fa to na ia le lofa malanga le yo na yo matua ia te oi
wani utantu pe o isi tangat lenga le maua o mea ia makalonga o kirka mamarkinga io awale an mena io ere ngirua kope ia nganu meia io ia o le mea tonuana e folo mai loi kua markala ko inga malo makua o mai wa kausi oe wa e makua wa e manguia ia nga e whape ngā mai lola ia le ia ona sawa i lola ma le upo i ke le fia whaalongo whape mai lo markala lo makua ia e ke fiwa kau mawhaia o meanga e le mawhaia o ngā leit o le la kua kula ma le upo le a makalapongo ia ki oi ia po fea ala ma fea ke alu ie po le ala kele o kupe i fea kele o loa ia o lo mau ario e maua lo o le upunga ia lo nauinga e ia le taim e amatona mau atu ai o a whaale o langa nei ia o ngai kele o kausi i dai o mātua lea sa ti ngā ina i le tae au a uli a fiafi pōwa vea e wa ai o e le kimia o e le kiki o e mai ave o e wa ai le fofo ave o e le a onga ave o e le lo o na ua e matua o maua mea ia a ua ngalo ai la le alo whai au nei o tātou mātua ia e muia vui au tau alo soifua mātua alo mwhaina tausi tono nei o turu o le reiva i ta ma lo ia tau le on sai whantano whantu fo i ta mamati da mātua o lea ua tau ai i ngā luenga ia o lo o whenga iei mana i alo mawhana e sele bana ia o le mana vatu ia mafuta ma le toi ina ma le lo matua whai le lo kule a fiafi kala ngoa pisa o ka mai ki kongo le whale o le tūlangana e sele manta ngofi e nisi o tātu wainga ia wisi vo ainga ia wahaluar kakaia koe aur koe inga ma le lo makua le la whale ia a haluaru foi wale ia se mea ai ia ke ia le wafe furu koe ia we Paulasi pili ati talavantu i Amerika Samoa i le whianga o alo au o le mafuta mai na i alo au whamea maulunga i lunga le maunga malulu ma kou ino uli Amerika Samoa kalo whai ia o le fuova ia kui o i Samoa li o lau whai mei o fuma whanawhan ko se a malulu i nge Sila e a matavu i ona langona i Samoa sina malu Michelle vai tauni o Juni, Julai, fa solo atu ai a Augusto. E le peila o le mea lai tupu mai o i le atu Europa ma Amerika mai si antunu. O le antunu o wharani le no whaitau atua neifa mai o Asilia ma le whase fulu tangata. O maliliu ona o le tau vevela e pei ona whenga iai ma lea fo i antunu. A wautu ke whaia kura ngāwa i kaulenga mai iai o ma lau ka mau Pesta LJ. Sole. E whaila utala. I le waitau o le ipolo lang. Tau sanga e lua whelu o tō. I le antonu o wharani. E whaila ukala u wapea. Whawhe whianga ngongo whokangakangi ko ngongi whale. O le vevela. Sole. Teu ke whaia kua e sele kua i ngā vevela le mawhau wapea. E wha i fo le vevela o kako i ngengi usila. Ia e a kawangi melisavili fo i le kau maua le malu. O le vevela le ngai e o. Sole. La e se vevela. Ia, tātou fo i Samoa. Ia, a vevela. Ia, ele umianga e ko ngofo i lalo le la au. Ia, e whanonga. Ia, kau whiolo. Ia, pe kofo fo le paipa. Misanan mako ngō ai pe ia vai. Eisana mako paipa. E mauki ngō fo i hala lawa i ila wari ila wa wha ngoi ngi vaika. Ia, ona o le malu lu o le mako paipa. Kusa e anu ia i le kai au. O kai. E pe ia le ki ia le mole le ki o le vai aisa. Fa pe na foi la pe anu ia i le po. I le vai tau nei. Ia o le wa mantan tau malulu. Ia o le mea lale. E ka ngāra wha ngoi e sāle i lo. Ia wa ai loa lo fo i iska ngaka. So le ia wa ki ngā inga lo fo. Alo whanga le tina ia ma e lenga i papa toi. Ia o le mafuta mai taimi tanga loa pongia i nā i Mount Druitt i Australia. Whaile tala i Australia so le matau tia o le awhianga o nei alo mawhana wala tātou aturu. E le ngatau mei o whala au whaasaina. O soli ngā tūla whono i mei o king. Ma le whaatau i nātou o whala au whaasaina so le makau kia.
This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. You've got ambition, goals, things you want to build. We back you in making them real. With teaching that's hands-on and personal. And lecturers who know your name and push you to be your best. With support that understands your journey and backs your next step. A campus where your culture matters and where we stand with you. You bring the drive, we back you with everything you need to succeed. At Unitech, we back you. Apply now at unitech.ac.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia Mai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5 O ti ngana unifo, whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental, ma whaongalau Community Services Card, e se iai lau nifo I le nao le fase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai, pe wala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le 2 tolu o le tuatusi, 3 Great South Road, Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental, smile every day. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Fatalo fatu tato tunu o ia ai mai se lava ia te oe mo fai ona
so tai mai sa tu por kalame le nei o le areto le ola ia ile nei fo yaso ma lo le so fu manuia o le salamo e limas frutasi al fa upes ful fitu e fa pea o taulanga ile tua o le loto momomo lea le tuae e te le inosia le loto momomo male nuti momoia a le upu o le nei yaso o le taulanga e fia sila iai le tua o le foi taule nei o le vaenga o le tatalo ta vita foi le ile taimina a Samoa o ia ila nanga sala foi le ma le finio participa ia na tangi o ia ile tua ia sosoani ma fa mangalo ia te ia wana iloa ia le seseo la na mena fai pe tai ile la talata o le fai unga o le tatalo ta vita o lo tangia ile manatu o ta vita ila na tatalo e lele ai o se winga o mene o taulanga fatino ma mea e ke faia i le tua pe a fai e le suia ia le loto i to tonu le tangata wa vai fai upesfulu no fai mai talo tavita awa ua e le finangalo i se taulanga ana e finangalo iai po ua o avatu lava ia te oe ia al fai upulo e fitu le fata ua fa pea Peita i o le taulanga e manao ia ile tua o le loto momomo ma le nuti momoia. O lona winga ia tea e le o le taulanga e te tau ona mua. Ai o le loto nuti momoia salamo o le tangata e sili o ngafia sila iai ile tua. E le o le matautia o le taulanga ia o ke le o le taulanga e tāua i le tua ai o le tāua o le loto salamo ma le nuti momoia ma le anganga whaafitai le lofa o le tua e mafu ai ona e whaia le taulanga o isi tangata ia le kele o kangaka ua makaukia le te le o le taulanga ai kuaku le loko ma kua whaale kongu an loto awe wa ai le tua e le o le taulanga e mua kilo iai e tilo i le loto fai mai tala tavita anga e manga o ngi kaulanga ke mi lewo wang salai wa yo fai kwa wa kele me fai ai fai mai tavita a o le taulanga o ke ilo e ke manga o ile tua o le loto momomo o le loto nuti momoia pa ai fai la ya apel pa el tala tu spa e fai nga taulanga apelu makai no fai mai foi tau ai ke ne se fa fai upe fa ua sila mai yova ia a pelu a toa malana taulanga ele fai mai nga sila mai ova ile taulanga a pelu ai na buambua ka ube fo a pelu mai na sila mai ova ia a pelu den lana taulanga winga ole loko a pelu fai ile taulanga ku sa male fina ngalo le tua na ka ngai mo ile tua ia foko aki sila mai le tua ile mesili na faia e apel o le sona foi la mo ele neias o isi tangata ua faonga ia taulanga tetele e pupuni ai le a mio le tonu ma le a mio valea e isi tai ua ke le kaulanga i lona manatu ia e pupuni nai ia lana mio leanga o lo fai ia e fa longa ka kofunga le pauale meole a lava kaulanga e fai a ke le ale lofa ai pule oi lo langa ai va longa tu ngata fa pena sai ele makufaya unga sawa unga i olia unga le ma to fit de si vai tau ai fa matala le fa unga le fa ole fa fi au le fa ya unga avela na mata upu part time in matua ai fa matala ele fa fi au o le si ana tangata i longa lava ole fo mai fit ke leo se fulua el te malo ko inga lue o ye le port le kalesia ai la se me makakia maku ya le tamalo o lai fai se anga sala foi le fai pe o mai tala le fai ia nga amilo le fai fa malo lolo no tofi ile manga ko le ile fa malo lo le fai awai lo le fo mai le o langa kaulanga po langa se fulua o le se fulua makakia le kalesia ai fa fitai fai ele i before le kaulanga le ile po langa se fulua e ufi ai ia langa nga sala o lo fai ia fa malo lo e fai so le upu foi la mo o le aso nei ele o le taulanga a o le loto i tonu ua suia
salamo nga wa ile tu wa fai upe sfuruiva fai mai le tala na ia tawita o le taulanga tonu ko nga kaulanga mga wa ile tu o le taulanga e sao le nganga fai le no winga fako ama ngaia ka ko kaulanga mu mo singa kaulanga fai le tu ina ua sao lo loto ile tu le tu se efso soani taimi fai nga taulanga ni se mato wa ve taulanga tele ufi ai me se malele sao o matulot so soani lo watunu amen. Pesolo mai maunga luluina mea uma tetele le ngongolo le sami o te fefe o tahuntai o elo atua le pule ilea le sami le fanua pesolo mai maunga luluina mea uma tetele le ngongolo le sami o te le fefe o tautai o elo atua le pule ilea le sami le fanua o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua o lo umana o te mawhai ai mea uma pele funga mai le vine le mati le olive fa umatia le la fuma moe le fanua tu maulo ufia fia ia o ele mafai ona sui alo una ya oe o te malosi ngalu e pea tatalo te mawhai ai mea uma o lo so i fua oe e ufi mai o lo so i fua oe e ufi mai o lo so Olo soi fua oe e ufi mai o te malosi
pea tatalo fina upea ua maulo uloto ia o elo atua o lo mana o te mawhai ai mea uma o lo mana o te mawhai ai mea uma o lo mana o te mawhai ai mea Te malo si pea mai le o vivesele pisa po mai Samoa taulunga tuai le polakalamena o le Arito Leola e pe o la fonga datu mutapereina e le sunga le Fiafia pasta la fai le kopo le Assembly of God i la noi savai o la to mo se sio na fa poponga e le taimi masani i le aso a tai au. O mo mia ni ngaluenga fai i lo fali. O le living space o lau company if so soani i le fa le leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be fa folo heat pump, faisau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta i mai i le living space. Via 4 quotes, maulef so soani i le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, lima faono, fa valu fa, o valu se lau, lima faono, fa valu fa. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Ta lia le te tongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nena is too young. What anymore, Nena? The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. Tanoa, tanoa, tanoa! Mawa e whapitoa al whale ofu le tanoa. La e il whanau, e ta i loas furutala. Of tinoa li imatama, ua ta i loas furutala. 5% to ese benta o la e tinama tama i tai. Eir, susu mai loa i le tasi lima iwa o ne hanga molo o ne hanga. Pe whafso ta i mai i le lua tasi fitu, tol whafa ono. Tanoa, tanoa, tanoa! Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Disi dau tātou whaasalunga whaapisi nisi le rivang o lea wuli rau tois fuluma leo no minute o na tāle o le Julai lua tāle lua o na udanto leo whaapuponga o tala i vai whanua i le reia wuli o lea sulunu wha timu toi wha uli mai whafo i le rivang o lea so e mo te bidei o leo tonu mai nisi leo tātou wha linga ma wha silsilanga mai no ma fioanga o ainga mai ka le sia wala vale longo puili o leo topa ia ma leo topa malu nisi o wha moe wha tonu ina le wha o le nei aso po le nei foi masina o uni e pe o na tātou iei nei. Tātou whaalinga mo mua e pe o na taunu mai au ne ngalo sau lo minga o le tūsi o le songa. Whatasi e male lo minga o le vau filifili e mawai ia whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila mamadua o nisi o talatu o Samoa. O ala ngā upu o le matafa i o le matahi le whainga o whaale vlave e pe o whaai poiponga ma liu leo siusinga o ainga pe sila whainga o Paulo o si whaaloalo whaalanginga o e ka le sia ma le tele o ngana o whaalolonga.
O lea ua whapauina le tau le na o le 50 tala i le tusi. Io e 50 tala i le tusi o le songa ia po le vau filifili. Ai le i mai a le masino yu lai lua filuono. Madatuana o le official of the radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobble Avenue Manukau e maua tuwai saulo minga. Morisi whamtalanga walau mai le tātou ofisa i le lua ono lua tasi lima i watolu lua ono lua tasi lima i watolu pētanga iane i lunga o le tātou pengata whai langi o le shop radio Samoa.co.nz e whai mai eilau oka o le shop radio Samoa.co.nz e whai mai eilau oka whaafitai. Silsilanga mo le ainga sa seu manu. E le ava ma le whaaloalo ua la ngā i se mana tūla dei ainga. O nofo matai ainga sa seu manu na taupuleina e whaatonu ina. E le masino yulai lua whilu ono. Ua whailoa atu ua tolo ina nei le dei wha moe. Mo le masino te sema ilo na so sfumaleiva lua whilu ono. Tātou ainga uma o loa lala i New Zealand, Samoa, Australia, maisi e tro. Ua leo o nofo masawhai e pe o na talaroina mo iulai. Ai o tolo ina atu mo le masina e pe o na tā ua ia te sema molo o tau si la fia. Taiolo se niela reifa sa longa e le sa o le ainga sa seumanu. Le tira ia seumanu ana teni, seumanu la faele, seumanu yoane wikilifi yoane tusani, seumanu vausea a chong, tia whaafetai a chong, tia sione le tolu, yoane le antaua, fono ia ta faunga famuina, pelesi seumanu faawila, maungo tia talo sanga. O le whaalinga mō tama matini tuai umasa o tawina le kolisio a vele. Whono tanga a kopai au kilani i New Zealand. Whaamolmole wala awantu ma le whaaloalo i tama matini tuai umasa o tawina le kolisio a vele. O lo alalamba papa au i au kilani ina ia awai mai la tātou whono tanga. I le aso le anta ua, o le asto na nei a solus mo le fito iuni, i le intulai tonu i le awauli, i le no whanga o le Youth Line i Manukau, i le toa tusi leo le tasi wha lima, St. George Street i Papa Toi Toi. Whaamolmole manatua lau le stala i limas fultala, mole tau sanga wha le tupe mai a perila lua filuono, se iau lia manti lua filu fitu. A lofa le tapa au i le langi moli mai i ailo tau soifua, e maso man tawola, wha taialo se nia le presidente ma le ofisa o le a kopa i au ki lani New Zealand. Team No Excuse Zumba. Ua saula wala manulu e antililo ma lilipea e nofo i le fale. Suma i asunga fua uma. E whaila ulua i le Zumba a le Team No Excuse. E maua i le afu o le anta ia male maa o le tino. Ai le haise tutongi. E whaila i le Papa Toi Toi Town Hall i le afa o le ono. Tātou wheloa i ai o. Masalo le afo le ono i le Fiafia. Wa le afo le ono i le taiao. O le makua malulua. Ja, le daar le Fiafia le so fue na le Papa Toi Toi Town Hall. Team No Excuse Zumba. Alicia tātou silsilanga o le whaalinga tā ua mo le bāwhatanga sa punawa i whale a lili. O loa lalama papa au i au kilani nei. Ai au tele i taina o maunga loa, ma te tala le taafi tua lua, lea na ifo ai le aso o le ainga sa saumani, e mōmua lava ona uwha tulo wantu i pa ia o le aturu, a wā o lea wata oto i le anga tonu, ma ua umafoi o na tuu laupua, pa ia ma mamalu o Samoa, ma ele ai lava se tasi na te toe avi sea. Ai whasin tonu le nei whasil silanga tāua, i alo matama whanau le nei nu o Sapunawa, o loa fiama papa au i au kilani nei. I le awa male whaaloalu lava i tauai, o le awa tonuina le tātou maafutanga, e pei ona tuupo ina mo le aso lusfulu fitu o iuni lua filuono, ona oni tua no ale maano fia,
ele maleanganga whaano lava. Ai ole a whaatonu wina lava i le aso lusu malimo iulai. Lua a whelua ono i le afo le sefulu i le tai au. I le no whanga sa whaatonu ina i la tātou lotu whaamanatu o le hola le PIPC i o ne hanga. Whaamolmole la tātou maafutanga manatua maisau te tai, ia was tātou whaamalostino whaapefoi, ia tātou la fonga. Nau lava ina ia whaamautuina, whaamausaliina, ia le alualu i luma o la tātou maafutanga, a was ia tātou awhianga i Samoa ma New Zealand. Ia le manatu maulunga la tātou tala soifua, ia ma ia sopo anti ia le soifua ma leola, tātou whelua i lea aso a to whaina, pa tai o le reifa a sitilanga ma le ngang whaaloalo, sainia e le laulau a whono ma le komiti, a le whioanga o sapu nawa i whale a lili i au kilani nei. Pa silsilanga mo le ainga poto suli uma o mulia vii sa lei antawa i manono. O le antau toia wha mai neo teilo loto sa mawhainga Samoa mai lava i le ngalu whaatio a le tui manua se ia pa ia le vai luanga o matangi tulou. Wha tulou tfo i lau whainga aluenga le tua o lo whano no manu o wasa manui o Samoa mo nei mātai au. Ia le tele tonunga mawalunga o lo tu mawalunga pele pule wha le soifua antului a le tua i lo tau soifua maso mātu wola. Ia le marantu le afanga tonu ia le malama mawili tonu le Fiafia Mai e ana i le wha moe moe o le nei wha silsilanga tāua mo lo tātu a inga poto i muli a vii i sa lei a taua manono. O lea ua e se tō wha le sao o lo tātu a inga le tō wha i a futi tali wha i futali. Wa ia whina ngalo ai e fia maua san tātou whilo inga wha mole i le aso 5 Iulai i le Julai wha i le Fiafi i nai The Bailey i le lua fitu lua Tirakau Drive i Birchwood e pei ona wha i lo mai e fia talano i nai ni matau tāua moleanga i luma o lo tātou ainga anto ai ma wha moe tāua a walo tātou ainga i muli a vi. Te tano pēr malanganga mawalalo i moli ta i le tualo tau soifua ma somantuola i le da aso ua fuafuaina mo le tātou whilo inga. Taiolo sinia le tofai le sao ia futi talifa ifo telea matangiolo. O le isi a tātou wha silsilango le antou toia wha mai neo teilo lonto pa ia Samoa. O pa ia mai le tai Samoa le tui manua se ia pa ia le lua loto. E le isi tasi nante toe sango le ngole iai. Ai wha sin tonu le nei wha silsilanga ini alo matama whanau o sia mantou nu o vaimoso. O lo alalama papa au i au kilani nei. Pa ia la valea wale su o le tama le fale ia ma taia. Susu soali i ma le matua o pātou ave. Su le nofo antama ia melei. Le matua o toala matui fea. Laulua tau wha i ngoa matua ia manu le leua ma le fale anga fulu. Wha pēa tō ma ngaune. Maleaunga mali fa pea le malai taluai ona o lea ua lantalata mai le vaivaa ua le o toi mamao ai amataina fa angatamo le lakapia le aukilani Samoa mo le nei tausanga o lea ua valvolusia ia au le la au i so o tau whira ngalo sosoani a wae susu e lava o tātou wha malama ma vava aisi o tātou nuu nau tau soifua mo tātou wola maiai e le lei lava lo tātou tō ese anu poto. O lea ua wala au tuai lo tau paia ma lo tau malu o i lava se alo ma se tama whanau le nei nu o vaimoso e fia tu mai lona tau au e fiso soani tau whainga ma lea tina ino le au laka pia siu tātou nu pele i le loto ma lea nganga a Fiafia Mai ma tala au mai tātou ngā lulu e whatasi. A whaifo i o yaini o tau walo o lo iei le taleni e talia ma lea nganga Fiafia. E lei tau whailoina si o tātou nu na soifuane ai nisi o whetu pupula ma longolonga i le nei wha anga tama o le lakpi. O le wha silsila antuai e fia maua sa tātou whilo inga i le astora i nei a so lusfun ma le fito Iuni lua whelua ono i le Julai se fululua i le awoli i le kalapu lakapi o tahuhu po le Oats. Alo whangia e le tua, te tai o tielo tau soifua ma so mātuola
tātou whilo iai le aso e pe o le tā ui lunga ma le wha aloa te le lava wha tai o lo se nia le laulau o le tātou au lo ka pītama o le mau I au ki lani I ni usila nei. Ma le tātou wha linga muli o le wha manatu I suli uma o le ainga sa savai nai a inga whealafani pese whea mana I le lua I santu I antua I savai mo suli uma o lo au mau I so se tafa o au te aro nei o le tātou wha moe e wha taunuina I le astona I nei a salusu malafito Iuni lua wheluono I le nofanga o le Mount Albert Senior Citizens Hall I le tolu Wairere Avenue I Mount Albert a matale I le afos fulma le tasi I le taiao tapena mailo a inga mo le tātou wha moe mana tua mai sau plate mo le tātou lunch piloa I le daa so to whaina whautai o lo seinia ele tai fono male laulau. O nisi nao tātou wha silsilanga ma wha linga lau tonu mai le nei vaenga o le awaulia wala wale no Fiafia lau tau pa ia ma lau tau malu o nisi o wha moe o la whapele o na wha tonu wina ele wha ingol nei vei aso ma le nei fo I masina o Iuni ma le masina o Iulai. Tolu amor ma ua tau no wan tuina ma le tau tu mo Samoa le rivaenga o le aso ngana o le tau tamali e le tātou mawhtanga e poto le tau tai e le taimi e sasi lana va ai te antu le tualo tau sui fua an tai au tātou toi whilo I fo ilunga o pe au mangalu o le ea I le tau tua wha au le dei a le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo o ringalo le polokalame ma le fionga I le antou savea o fai goina o le ganga I fo faiva I se taimi o le Fiafia nei ia ai fai mani lo sai lunga le tele langa I antou piki le fana wa onga ia me se vole taimi ia fo mana vainga luenga I le nei ia solulu ia ma vave o le masingi siaki pele I mawar kako pe ia o nga e sola I le angi malo kongi ia ai misi ia au pi ma le tua so fa malu ai misi ia voila au soifua se fai lau lue se fai lau lue papa pasa lue mama pasa lue pepe pasa lue mami pasa lue fai mai e me ia ku I ai mi ngoi mai I o le se so le mai o le se aso le suo fai ngo siva fai asi masau ai le lilia se ele mapeva ai fai mai ele ila sale ku siva se e afu mafulu siva se ia o le fale ke kango aku I lo kanga wo fu fai lau lue yo se lima mafola le au siu lue se e kapa aku le I ofi wale kwe mu e sale sila kalinga e kinga nga ia e mimika polisi mafa mama fa susuru koe fa I ila a fai wakang koe eli mai I runga e koe fufulu se sai maloka mau ngei me angi wa koe mamulu se lue fai lau lue sunga sale ma lue fai lau lue sole oile nga a se lue fai lau lue sunga sale ma lue fai lau lue sole oile nga se fai lau lue fai lau lue fai lau lue fai lau lue se fai lau lue fai lau lue fai lau lue fai lau lue papa pasa lue mama pasa lue pepe pasa lue mami pasa lue Baby balo lue mami ngawe au le lei Te leo fui I le kalaku sunga awa le te ei Sawe lue mai I Mai kei woso le kamama ave le kengere skula ki Seki ale lue mai le mea Oka lo uhulu beka wawi ngava lea Chiki on the floor e a wao le vavea Rango kenge mai le moku sole oka se la vea Lue mai lau kingo mai lalo ya U mai lau lima se yau kango akwe milo ma Wangau le happy lau ke fa a seki ya A fai wa opa ya I'm sorry sunga lue ma Lue fai lau lue sunga sale ma Lue fai lau lue sole oile nga A se lue fai lau lue sunga sale ma Lue fai lau lue sole oile nga Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, papa pasa lue, mama pasa lue, pepe pasa lue, mami pasa lue, se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, papa pasa lue, mama pasa lue.